Wa mawhai o na awina atu o le polokalame a le au auli mafufunga mua. Ona o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. Fifilanga e whaatalavantu sa moa I lau whaafungaanga e langa tufu I leo lau mai moa I malau tāpo inga fo I nei a wole. Whaamanu e tau wavala maile si tu atu lea langa I antu le malaiwa le manu kaunei. Solo mātango whia mai e ia winga o le tau I le so o le watantu o lia. E ala vea solo na tolu o le rima sino Februari se masina e pupu na o le rusu fulvalu. Ia nai o raso a o le tele o mea matauti o lo utula I mai ai. I to tonu o le reifo I masina. Via lelo fo le tua o teitai mai lau tau soifua ma so ne yola wha tau waa tātou te toi whita pai. I longa o pēha mga ngalo e ma lo le soifua maruia e ma le langi e mama. Wa mai o e le rivaengo la woli. E o mausina wha sina ngā malosi I le ne yaso. A ea. Ia, whaptangi atu le taringa ia te pe o ne ele tau maftanga I le tauna li la mai le tula iwa. Au le mai le tula e sfulu ma le nua whapefoi. Ia le sa se tol. Le sunga le li au ia te vai ia whapefoi tu sala o le taiao. Ia le tasha whapefoi niwa fola. Le mutantu maftangi le ne ia wauli o le asolua. To ona fonga mua po se manu si o le tula fa I le fiafiana. Nei, polo kalame masani o le wauli ma fonga mua. Ia wa foi le longo puiri o lo tupa ia. Ma lo o to mabalu e langa te lea. E fi to tonu al tatu polo kalame nei. E le loto I fale o tatu ainga. E langa te leo soi fuma lolo ina o tatu tino. Ia e maise ina I o tatu ma faufa. Oi, e le mamafa le mele ta wala ma faufa wala tangata polo fai ai se I tulo. Ai o te fai atu e polonga ai le tino atoa. Pe a ho ina a fia o tātou langona. E mafua mai lea. I le sota inga ale mafau fau. Ia anto ai malo loto. Malo anganga. Mau feeling lingis. Ia. A ona fa le tonu le mafau fau. Ia po le fa le tonu o fa longona. Malangona. O le a fa le tonu ai foi. Ia matanga o le pesi. Ai vi ia le lo fo le tua. E ala mana tu maulunga o lo manuia ia. Fofuanga malawa singa e peo le whenga iei malu tātou tudong. I le nei fo ia solua e pei ona tātou iei. O lo kewa wa ia kui. E umala vai asone. Ya? Aso fa reile la vai asfo. O le aso muli muli. O le tātou wafo. O le tātou masina lo na tong sone. Ka fio la e le vavi. E pei o le sawa le feo a ia le au vaenga ia e pei o siosi. Le au kiriva upa eats. Ia le fo e lau le leia I lava la tau. I le wha tuai fo I le ma le wha umi. O awala o lo la tau ia wha mawhana whanai. Ia pe wha maalili ai. Ia tau mawhana pa ia manu. Ia renga. I kako. Sia le mea leo le whai aia marking po o whai iso se mea. Ko le arko ai ngā whainga au mai ai mai whafo. Nga o mai ia ka kou sui a kou a ka kou wha vai. Ia e uilia, ia vi ia lero fo le tua. Ia tāsi o le daima duia me umai lo na lofa. Malo na ngalari, o le veia soni. E vai si pisi. Tele wha moi moi. O loo saunia tu ia maise ia lero whaiva. O le sunga ia lupe soli ai. La auli Joseph Parker. E lana fuso angal fai ngol nei vai a vaias ala rowi ia ele ngantele ele memo mua na o fa maisi e mua la bara o fa maisi ma o fa pa I maluat ele fionga ia la pepe tala ilene ia fa pe fo ile no li la wai umana ngase ona ti nga ia fa pe fo ile sunga le o ia tavai ele o se tama se la ver ele o se champini ama so o ini manu malo. Le ai, e te tau ona tātou mana tua. Ele I whaano aloa o tau I matai. O le mea nana tupu le whae unga le vaiaso. E toi tupu fo ele nei vaiaso. O nau lau tau whaia tfo lele ma o tau maita. E pe wakau fio lolo mai le sang wana o kia sol whangua. E wha mai sea toi fo ele le wha po le matangi. E ngaka au kou yo. Ora me ku fa kwai.
Alangi mau kala so le nga fai le pre-season. Ia po ko le ninga mata longa fo i fa ta. Ai le amatalia. Le tamasanga o le Super Rugby Pacific. O le vanau ai atu. Sole, ngā makua i ki ngā le maluru. Ala ngā wha malolo wasko i ngā le au pepe. I kai o le malai. Ia, mtifafutai. O le na i le si matai. Fionga ia ngalma le mana George Dowes. Ia le pe i ona lato mafuta mo i tai o le malai. O whaisio pisi. I le stona. O le mawhai ona anga i antu fo i le. Wha angia ngia le fua matai. I le tō telo ta maiti le na iei o. Ia ai, e leo se kama se le vea. E leo se kama se ki ngā inga. Ia e leo se alu fo o se kupe ma se koe fo i mai. Le marakana fo i le. Lafu au me le vai. A wai a wantu ma wantu ai lava. Io e le toi fo i mai. Io e ko kele fo i la. I la tau i le ilo lotu i le so sa. Ia ona le whaale tonu tamu whainga aura ka pīle whai unga le rewa yasu. A whena tula utala, ua whaisi lewa. Whakua au koe fia maka le mea ta o le Super Rugby. Amata mai lewa le ta alunga mua le Crusaders ma le Hurricanes. Le fi nau, ia o ane ai, i le ta alonga whainga ta, i le vale o le Waratahs ma le Highlanders. O le au whaia le tala lea i le aua le Highlands. I le fia malo? Io, i le fia malo? O te le i mawala ua wanoa e matamantai leanga wa ue kere au whia ue whai. Ele i mawela sea wanoa hui le matamantai li ta alonga ale Brumbies. Ia ma le Drua. Ia le uta mai tawa tui. O le makua maululunga o aisono tano. Tolu lua i le tolu ono le Brumbies. Ia ono mai lea le ta alonga lea whaitau lia o le whai ungana vea se i mawai today. Champini o le lua a whelua wha. Nangata ia i le tausangan te nei. Ia o lea na, ia ngā, ai whiwha apea o le ka aroko ka mai ma, i le lei, blues fulu marwha, o le sifi, ia po mantai, luas fulu ma le lima. O le si ta longa mantaina i le laka pila vai ia le Super Rugby. O le ta longa lea mua le sunga le lika teni fau, a le moana Pasifika le sunga ia Ari Savea. O le ana ia ta i maia ia le awa le moana Pasifika. I le lanta alonga ma le Western Force. I la uia ma tamatai fo i le wha tamata fua. I le ta alonga lea. Pa toi fo wa i ale manu malo. Pangale a mea o le sela so le ke fiwa kawa apa. Ua lea i lava. Ua vai lava. Ai o le maunu lunga o ai. I se vai. Western Force fast fulma lima moana Pasifika. Toi ma mulu o tu lava le manu malo. I le valus fuluma le tolu minute le talonga po le afa muli. Ia antono te mi o tamala vea. Ia te le lo falipe i se me le fia. Ua fa ia kasilime. Ia ka kuiri i o ngia o ngala fari. O nere i umame o ka pepa po o ka kusi lau fari. O longo winga lai lau fari ai rungo le tiwi. Ai, fa ma lo ia lo matama whana o le tātou. Turu, tāpua inga a inga o wo mai masani. Ia, o te whantalo whantu se uso ia Terence Hankin. Ia. O le tangata sa nimu. Ia oi. Nga fia inga lon lako awele i au top 8 kausanga kiengi. Le koe whikarango se la kapi. Ano kako. Ia o le purangu le o kalai stitch. Il no whanga polo lau mua le au titi sol whanu. E nga maa loa le Hurricanes. Ia oi. A veri koe sau dunga laka. Ia fio mai. Kala au mai. Ia oi. Su mai. Maliu mai. Come in. Come inside. O mai se ka ko koe karkarango e mengi o la kapi. Ai karangoa fo ia. Langa kui se vera kapi. O la funga kui de uru skram. O la funga fio i speaker paku. Ar karangoa mai la le al ka vo le ka kiri va ai ai runga se malai. Nga ka le fasida au ma le fang Pepsi. Ma le meo le pulu fo le. Ia wala vai ia lunga o Facebook ke karangoa. O nisi ame o ire. Iri aunga ki ua mai e sisi o tātou. Ia ala wa amata la vai a solon ole nei masina o Februari. Ngā mai rira ko Valentine. Ngā o ke irka ko Valentine. Pe ngā, fiang iau whaano sanga mau. Fiang ko ngā losanga pepe ia o irwhai ungara vai aso. Ai vai. Ora vai aso ding.
na ona fa ma o se to la volta longa le diverso e fai si manai o ta longa fa un le fo yes tala malai le awa mantai e ma o te sol fanua ile as for ile as so nei ja on so to ile on ta longa le reeds male moana Pacifica ile pola vale o le Australia le Hurricanes ja o le a pingi fa le male drua Highlanders o ile la tua ile fio le Blues ile astona ja tau lunga le ta longa le fa un le diva yeso ile pola stona ile ta longa le va le Brumbies male Western Force o le astona I fo ile vale o le ava bela ona sa ni tu ya ja le sunga ya lupsoli ai la only Joseph Parker ja ma le li o Daniel Dubois ja a konga ka la ka ile fai Oscar ile la ta alonga ya wala vale mai mo ma ta po inga ale ta tu ja o le makua pupu wa sol vede wi e o foi meni o yeso o le makua pupu tai tuina fa talavatu amelia fa mona man tua fuala o i molishiri fa tai a mosa ya mal pa ia sila sul ta tu tonu ni sila ma tonu ma mao kau sambier ka ilanga se le ngi fa mo mo Iva ayakula oi nali wasa asa mai nga oia ei ua pule lava ye yanga ia oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fiestia Umai Ungaluenga Pa a tau pati So pelu elu mai Susau panga Tini te tama Oe po o toi ina Uma ila Onde pila Wali kama Shaua lava Famole mole Vei fo I se lo matua Ufa asina Fami se misa Wali tini Shaua lava Famole mole Siva la ia ile musica E fa manga ia ila weva Auli fusia la panga E tupu ai foi o se misa Au manipu oi mafuko fo ke au manipu oi a winga fo au manipu boom chika boom papa o 5 6 0 low key no Kayla record yo sound of the SAMO a way night and day for my people the Malo people the Aussie oh my fight yeah yo my la ya let's go Siva la ia ile musica E fa manga ia ila weva Auli fusia la panga E tupu ai foi o se misa E fo I se fa finge Vai ma soa fa sopo moa Wali kama Shaua lava Fa mole Dei ai fo I se fai lele Fai sana sete Fa lai pankeke Wali sunga Shaua lava E fai lau kama Siva la ia ila musica E fa manga ia ila weva Auli fusia la panga E tupu ai foi o se misa Siva la ia ila musica E fa manga ia ila weva Auli fusia la panga E tupu ai foi o se misa
fianga o le rivango le woli fianga ele tunu ma vai ainga o le rifo ia so lua fi filanga o le ufa tasi mele fianga le no li le pule o le tu tumara danga le jimara hose oros ya wala wale longo puyeli o lo topa ia ma lo o to ma banu fa tala va tu lo fianga le no li ngal malmana ma lo le fe lo faiva ma lo fo ile jawan tai vai ia so lo no tolu o le rima sino February ya ma lo le fe lo faiva ma lo jawan tai. Ia le nganga la betati tata poi fa malo foi ma foi belvi in mai le li lo soi fu tau tua o audia foi le nei aso si o la vai vai ai le ngata le soi fu la le le tano uta lo fata lo falava malo la val folau malo fo de soi fu maria fa malo a toi la talenga mal tau tua ma tavela poi pe na il tau tua no le tatu atunu ela le tatu o nanga le radio Samoa malo la val fa faiva malo foi lo sa ia ole tala foi lava pe na masani ai se fa tai wa tau diele nei as lo taling ya ole mele mo ye tato o ma to ta dia na vela ta kwa pu wa so le vai so le mele wi ale va vela tamino ye te alfa mai o wa karfa wa kareo wa karfi ya le na vai mala mala ya pe bu tau tu ile titi la na mala mala mal tai e mala mala mane la tal fi tu la ma ko ye fela ka o lima fu le usui e fai mo me te talo me va pina Oni le lap talainga ai ole meta ua lava o loka ma lava lava pe tongi sa pe ma lava kai a pole pia ai ka sia lava kai le ole ka ke ma lava lava kai ko po sa fa solo a kola ka ya o ma vai a tu le fo le valenta e fe e sa ke u fungala a unha avelo mo kuari le sfoli oi o ma ua ta lavana no foi materi fa yese Valentine o e Valentine na so ma o ia le felo ai ma la coupe o ia le felo ai ma la e sa la sco ingo ki di ole ai pes me fa e di ai ole loli e pule anga ia la ngia ka ole me ai ma wele Valentine na ya le po mai ya tu lo fa ana tu ya le po ye grandchildren ya koi kiki rava ole a fu ya the sushi train ka foi a tua vale like my we were at grandma the sushi train or fair ya le Valentine na ya so ya da la me a fa ka ya I see Valentine na ya a wallo ke de ole fu a makor va ya ja, wie le no vole tu tik mai lo soi fu ma lo ba tu ni yola ya fa malu lo tu fo i per fe wa pa u an tu le va au le dava ya so yo no le na tau ma jatu ya po le me fa so solo manuia ya po le me la ma ko ka penga ku lo wasu o me wa sa ka ya ka lo a lo se o wa du kama o pai kala pai la ku se ko kia mo po ya pai la ku ya o le me tau o nana o ngai ia fuala au alo se lo so fu malo loi vi ai le lo fo lo tu tatu to fi le fa ile ni vai aso o le me ngalo tanata ele fa pe o mele mai on fa pe le wo o mai ma le ai wa piasi mai le tu ya o ba lo pisi o ka ngalo ya uso ba ai ngala pisi ya ku pe mo pisi ngisi de o le fo ki fa ka dia ya po ala to ba bena de fa pe na e pai ma si mai le tu ya tato so se ba ai ngala va po le mai po le ya ai fa fetai o lo tu mai pe le ola mal soi fu a mai se la ba sino le tunu le tapo inga ile ya so uma wai tasile na vai nga sa uma tawina de time fo sa to se mala ngadwenga o le tele o ila to sa boli melo fa anga mala to wa famanianga i ne de tatu ofisa ia o le na sa la ngona i lava fo ile fia male ia ai re fa pe le ai ese lava le mai o lo se wa te masalo e ngaulo ava ia o tatu fa to fa ia lo se tia ia ma o em se man yo mai ma sa ia se man ya o le menta o leila le la ko ke wa yenga kaulanga mai fa fo ngalela le ava ele si le plus le oi ma le singa me le lua sa se lua ma pe fa mai se ku le nga ngore li lua lo ko ma fa ki mai se kadia koi konga o ma posinga e ka pena wale weekend ia o mo me amaka
matai ngā pōna ko pisa o kou de matai. E ko ke pisa foi ko mai ngau le whaino. Ako mako, ngā whai inga ne msisi koe pisa. Na mua pisa mai se. Te kai au pō lea so sa, ai sau lang whatalau. Talo whatua le fionga e tupai. I Samoa, malo lawa foi, le folau foi, malo le tapu ai mai. Ia bo manuia le la au ma alpino. Ia se alpino ma lato ti. Ia, ole mea matau tia i ta longa o le tūsanga ni. Tua mudi ia na whilau ta. E whae o le maururunga o sikoha on ta longa. Ai, Boko e oso loka English, ilo tawa ai e tue lele tula fono fou ia wa whaangai. E lei ua mana i sa o ala talonga o le whakamala o le au. Ia marse se la rin whi. Yo e o paunga ngai fule ngai swinga wa ia o le maka mwhai a koe ma na lai, swinga foi e tula paunga. Ale ai se kula fonga ma ke mo foma ue. E ma solo kula va ule popole. Kalo fa. E kula fonga ke ko ke fia e fon matai. Ma ua lo fa solo ko kula fonga o kako la kupir kai mingi ia ai se uma ma ko fa ma au ngana ma pisi fa ngo kula fonga. Kako felo e foi final way. Ora vai atu sa o cruzeiro mele ele o to fa ta fa. Io fa ta matama lanto au voi lili nei au vai e pe ele hurricane skamo toala taileota ia maskama fu yolos. Ia fa karikat ko ke o mailo fo il ki me fa ele songa matai. Ia ko si da fia fo ile. E ser ki so fango. E ser ngo fo ile no ma ka kura. Ole au le na fo le hurricane pe ia vo o tai. Ole kainu ma lo se kainu vai. E fa penga uma winga ole au le vahenga le ia man ko fo me le fa ele ai lo se me mo me ile malo si angole fa ia o longo winga wo fa pepe nga boila ia le menta o lo te vai tu ele ka fo lo la ko panga va ingor ngi vai so ia ka si o ile ai o ko ke fa wi mo le fa hari no Oia, mai maul kai ka pe ko ti ni wa de la ni nga la pe ma ko ai de tato moana wa ai ku esere Ese es kai den wana le wei tau sanga ni. Mantango fie so le wingi al moana le wei. Pala si mai le afa al wakuli. Pa wan men man. Ko la pola kiki a so le li ka ko fish. Alai le ma na ya na fa so ina long ta le. O le tu langa na pina fu le ya man tu yo pe ka kan mo ya fa coach. Yo e pu le mai. O le fitness e tau ka walk fitness ka ko mela ya ina me ade mo itato awa to te Pacifica o le fitness lava le o te for mam sa mo tonga e alu ale le tato Pacifica uma le vals fudu ala ele e fixa fudu ala ka alu apalangi nga e vals fudu la de vals fudu binguki ya pe ho tu langa le da ya ai tu saun yo o le foi la ko fa longor kala le ko so foi le la wa mo mua ko foi aringa o marco o po fia e causa mo ko fa ma nga ala i loa le la o so o mai so uma nga e ko e o so i runga ko mano ia e wila o le vi inga o le tu ia buka ko ko silfa ia o mo vor kimika ko ki ko e fa soa ia wale fa meloria pe o ke le lo po le arpi ka ngor salamo malonga singas salamo salamo la le dia o ke le lo o le fa mai pe sidia ku i le alori pe e se pi ka ngor salamo i longa singas Paul me lo que lo salamo ko ya ko pasinga lo Ole outra sai. Ole nga da salamo ko ai ole mancau. Ei lea da tu fa talia ma tal sua foi. Ia ole nga fa tai foi la vai leli. E foi la vai au tatu mo foi ni tai ma ni as fo tatu sua foi ma tatu talia ma na tu foi. Ele tu sa uma tangata a se man. Adiera. Foi lá to ele tau tamari pe pa papa fo ia suanga pe ona masani ai. Ia au vai nga la vai fa no fo mari e fo tali nga su au sin sino la tunu. Ia ma se foi la to lo pa pena na support mai ata to fa to tanonga. Ile aso yo la to fo ta waswafa.
ia mo fafonga sa mo ile mamlama ia maua o paanga lava ia po au malisi ia manisi fo paanga masani lava ia waloa mafuta ia wa mamlama lava i tulanga o fatatanoanga fa penei a seba mali ia ole tulanga le da se suale vatili ya suilunga suilelo ia le foi sile fiel sunga ya pa o Filipo Pinati Williams o le lone na malanga e tonga fiti ona fofonga po ona mata ai umangi o ve ku fa solo yunga olo ke le lo lai pe umala wa ka fa ye ko me se swinga o nga folinga foi ma ko wa e ku skam pe ka so ya lo se foi le ia longa la fonga fifi ole tasina master ole legends ole tato musika fole le firma ya pao ya pole sunga fo ya pinati o ye fole na sa mataina musika tono tato nanga chimana matato faili fa pelai fa talo fa toile tato nanga ya o uso malo ya fa pena foi na fa malo toilo walo wal tasina se pini lalangi ile tulanga fole le strongman i ya na records lo ye nita ali puwe ma was pantalanga ile alo o pa ole tulanga na ia o te loa lai a fio pa o foi le mateu lana ilana tanga ia ka ta stama cavalo malo que ocupe ia e pe o le tulanga na o me foi le malo le fata o lo sei ia wa e sia ka le fel wo mangai o lo sei la kovia o me ngoi mai i na de ngaloni na tsen wa ye ngai po mo kumula nga lang garage albo kumul garage nga next lang naipa ia e po le ha ka ko kai e ka lai fa ya sa le me le o ki fa pinge o lo inga ka ka ngi yolos po le ha mala e na ole a ta le me tali ia le tamali o le tu no mi le sa nga e na le ata malo ku me ka ikalo pa Akama itu pa ole mo kwa ibia ma bele fa mai ku ya fa malawan tu pa nga umal tanto wala le o ya mi se foi la to o lea ua tai tolu tai fanta i lima siliatu ia ta vale fa ta wina le o nanga altimana to i titi lus fulu lima le tausanga ni pol tausanga fo lo jonga le luli tausanga nei a to ai le lus lima tausanga le ai la wa ka vengo si i runga me alo fa ka ua a po le lima Kaule fai mai a pesi e ka we pule o le sisenga na tu lauta fa sa mo i pa o papa po se papa mtalanga ai o tulanga na o le sisenga na o le meta o lo pule ala o la o nanga ia mal tulanga fo le se e tau fa noi o le o tu ina dunga le lima fe le tato fa nga me alofa o le tato piki apu nei piki apu o ta ua lea ele ngata o lo fa kampea i lunga al pe ai se sila yai vai lunga le YouTube ona tule ilalo le ya piki apu le mahinga ya ona sila le yelo yetpo kala me lo fa pena patino ina e ali pa langi mai Australia kampea ai le Land Cruiser piki apu Land Cruiser ia fa pena piki apu ale tatu mahinga le piki apu tu sa le lava malosi i utra ave vai fa pena lunga mtafanga lunga enga po fea lava o lo fa penante o e ta vale tu sa leia ma losi i tu langa fai na fatinoina o le ese senga o le tau ta vale an tatu o nana o lo amata mai i le totu skulu no iva o tolu ono iva o ai o leo te o fai nai mai lunga le tau fa malama le di maafe e fa tawina mana tu fo na ni piki apu tu lo fa fanga sa mo a mai ana tongi nei le tolu tau sanga le fatau sanga o lau konkalate le e mawhaina e beina i sa moa pa tino inga luenga o le fatoanga pino ta ua e po lunga o maunga po le vaitafe ia po lunga po e tafanga o lo iai uma i ata na ma fatutu sanga e li papalangi nei po kampania la tau te fatu saina ma alosi o tavale sila iai o le inai te ilo ai le worth o lau tupe i le anga i lima afele o faina a nga i le tātou tāwale lea. A wha mole o lo iai nisi o au nanga, wha fuatfoi au kilani, tonu au kilani, o lo lātou patawina foi, pa o le tātou, la pa whainga nea lofa, a le timana, mai le tātou i le o whainga renga, ia pa pēnā fulo ni patau wa lima afele o whaina i lona winga la, ia e le tusa tātou whainga nea lofa, no e pule lava le pulenga lātou ia i lātou whainga nea lofa.
Lima se tālai te mawina pe whatawina tatu tāwale ia mata mai tōru surono afe, tōru surono iwa o, solo atuanga i lunga i le fast fulu afe mantupu i le tāwale nei lona winga alo iai le two-wheel drive, four-wheel drive, whapena fo i le S6, ia o tulava i le S11, o tātou tāwale na po tātou piki apu na o lo iai whapitoa lea. Lunga i te tātou whapitoa no tu maupele tātou tōru afi a tātou used cars, mai lunga le tau al whamalama. E lea a fia I lava whafonga mai a whai o lau trade-in o batua ia te oe le tōsu rafe ia po le a lava le tupi o te awei whate tainga la. A whai o te batuina ia te oe le tōsu rafe o lau trade. Ma le lima afe le lona winga ua alu fua lava lau piki apu a mai to tonu lau piki apu o ila lau trade-in le a batu fua le piki apu ia te oe. E lea a fia lava lau tupi o le trade-in ia o whaina mea alofa ma vaenga lo o whaia. A vaenga lo na lua, a whape lima se lau fo i o te o whaina atu, a e fua lava il condition o le tā vale, tausanga le tā vale malona kilomita o vaenga na e fua ele tupe o te o whaina atu ia te oe mo lau trade-in. Ia te oe fo pule whaitaria, ia awe le tino I tupe, a whaila e tōru surafe, awe lau tino I tupe, ia e wha finance le tātou tā vale. Le lei pea ona e sotai mai ofisa I le patua ia Rosita, whapena fo te mai tai pule tātou finance ia nere lima, mala offenga renga I le lua fitu o wha o lua fitu o lua fitu, ia pole o val se lau ki mana nua tasi, o val se lau pao no lua tasi, o val se lau pao no lua tasi le tātou telefoni, palau fua mo tātou nutua oi. So e whaftaia le tātou weekend, ia tau ia na malanga mai whafo ato le tātou au kilani nei, ia pe o na iaia, pe na iaia tamatai, ia whantua, ia mai se fo ia I lātou mai Hastings, whape na Wellingtone, ia na mai ia lātou tāwale lasto nai, whaftai tele, pa malu rua te poi, ila I maua se tātou whelo ina, pe o tūlanga sa whape na sa whao atu sa tō whelo ai mai, ia pai se tātou tala, ia e pangalea o le mō se tātou taimi o na sa iei fōtutua ngia o le tātou a inga pe o na iai I mea māsani o na whai e lewa iaso le aso, ia le whatua ia ana, papena fōi ia le tātou le mo mai aswafa I lunga o le tātou ai mo se taimi luma ia ono wala watu lea e whaftai ai lo toanga lima lo toanga alofa usai malalang sua le unanga la tama whanau lo whalewle paina o tautua mo oi Samoa. O vaenga pena ia tātou trade-in o tātou ale seme ma le tele o nisi me alofa lo iai ia I lea atria I lava le tātou whaina me alofa na ia na ia tātou na vale ma tātou lima afe leo o whaina ia tātou piki apu. Whaftai laftalainga mo le manoi le nei aso e manoi le tātou unanga le radio Samoa. O tano foi male afionga male sunga le awa ia tawai neta ia o lewa savalia le lusu rono tau sanga le tau tua le radio Samoa ma lo la val file faiva ma lo po ile tau tua tunu ia ila vai le ila famanianga ia ila tau o lo nga le rue bo ila tau ia ba me se foi le la sunga ma tau fenga ma ile ha foi na po tato po klabe pe na matania ma lo la val tau tua tunu e ma terminate ma foi ma whawale. Sui, fuama ia maruia la fianga lano li whaftai ia o tātou toi fsila whai fo o le riva yaso I le lofa ma le hanga le lei o le tāpau sili ngā toi ono midu ton tāna o lei tūla e tasi au dātu tala I vai whanua mai a siuli. Radio Samoa tasi mai watolu amo Radio Samoa. Tasilima itu amo. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walo. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, o le vainga o so ngase pe amana o mia,
e whaatino e fo i matui pui o le whanau witi, o tui pui le COVID is full river, mo i lātou is full on tausanga malunga atu, whaapea matui pui o le flu, ala au telefoni, 255-25 mo sau wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa whamai i maangele i taftafane o le McDonald, a manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Jalo fana va roa wa te taina nei le o nanga e veni mo fa tangwa i au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Hey, au ona ia vea oe pe o isi tangata e manatu ma mai le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili ona tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui le bicillin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Te whalofa whatalo whatu sa whapoponga le tātou polokala meo le lui tau mo oe i le fwoi vāanga le aso. Ma tai o lusu ma le lima, an whai upo lusu ma tasi whai mai. O na whai atu ai lea o lona ali ia te ia. O le le ia, le au au na le ia ma le whamaoni. Wa e whamaoni nei me titi, o te tōwhia o e pule i me tele. I nā uru whale maia i le fia o lo wali. O le lui tau mo oe. E so se ina o e le tua o e mau i mea iti, mea la iti, o lo wha maoni nei mea iti, e mawhai ai, o na filifilia o e te pūlea ni mea stele. Start from scratch, a mata mai lalo, o na e o le inunga, a e le mana a mata inunga, a e umange, o whale kong. So se kaimi ai ke mga o ai whapio la e sau ke whainga luenga. A maka le fufurunga o le toilet kulo. A maka le fufurunga o ipu. Whainga o le ki o le ipu ki. E a maka whapenga e ke karikongu iai. E I o ai ngā wala uria oe. E ke sa whailo i lumba o computer. Ai laku pole ale ke leo lo wiloa le iai. Wa moso ti kebri, poso ki piloma, i le ngā ruanga, e mga kulo e whaasingo lo rima, ma whaakongongu kangaka, e le umia e ngau, e le umia e whaki. O e vai le principal e al tuspaia, e a ngā mosos kaka ngā lua, po le ale maua lunga o lo wakamai, o lo achievements o e, whaalongo i le upulea. You are faithful over a few things, I will make you ruler over many things. That's the principles of life. O ka iala ngā o le o langangi, tātou te iloa i manuia o le tua. Wha maoni le mei titi. Na vea lea oe mapulea i mea tele. Ia anga le mele li,
le ar tiu te ar fai vo e ngalu ai fai mar fa mao ni mala mi ton e mana ia ai o tanga ta ma filifilia o e ve mo pule o le na foi company ono so fo yesu mene malo atu fonga mo tu tua ia fa talo fat fo tapo inga le tulu le ni yaso fa fonga bai tala mo lau tapo inga mo mo tala tumo o stanga tu fa sala lau le tio mo stam tala vo inga lua sa nga tu nga lua ta ofia lau te le Destiny Church siria mo le fa sala lau tanga te sa sa valia parliament o le kuki fa sanga le parliament ta longa avele langolango Joe Choice ya Joseph Parker e man malo e fa fonga bai fa lau telino ni tala o se rifa sala u le tio mas tam telavo e fai ganu nga sia o nga tulunga lua ta ofia e au te le loko le Destiny Church sa faia i se sounding nga ta maiti sa i wane ai ina fa tu pe vesi fa unga vaso o se vesi sa tu po mai le stona ina wo fale fa malosi le tu se mali limas fudo suyo le loko Brian Tamaki ina no fanga mo tanga telo tele le Charity Community Center e te e fa nga ta maiti sa teri malo e se fa fine fa fia o le drag artist. O leo whainga rua ngat whali tusi le no whanga mai la tau sa tāpina ina le wha moe moe. Sa popole no la tau sa ngole mu, ma wha maro si ai e punia i la tau muta maiti tono wha tusi. Wa whai nei sio sio ngane o leo i tua inga, i se wha o lima i se teine te levou mai le vevesi, ta i ua nei le a fio na urupor kon custom. Ai o se ata video sala lau nei lungo o wala so ta inga lau tele. O lo whailo ai, le li lo failo ai le failo ai ia Bailey palala o le tole ni famo o au fia ile au te le Destiny Church o tau au fia I fafo ole no fanga ta va ai o yo fuina I se mitia fo tu si ile upo le real men ma si se pepe au tele no I si o le te ai le u fale le no fanga o le vaenga na lua ole au te o Mitchell Muripola o se tusiata maseli e laulo tele lungo o wala so tenga lo tele I lalo le ngoa o le at bloody Samoan da ia whaalia ni ata video whailo ai ia palala o awa I le te ta tusia e Muripola o palala sa lango e whaolima ma le sofai o whali tusi tiara tu sa ai ua nea I le a fio le ulo le ting telefo ma tōtou li ai vi aso le isi telefo e luas puto sanga tua ia e Muripola o tangata tai o tasi sa uru whale le no fuanga sa pastanga tau ia I la tu e vava ai le whali tusi ta langalonga fo ia fianga mari fatu vevesi I le fao lima sa le mai ta ua fo ia Muripola o sana WhatsApp so ta ia tu le ofisa silo le compania le Pacific Media Network e ona ina le niu famo ma ia ta uai o le atala noa ia palala a le temine o failo ina o Bailey palala o se ta iulo le kulupu e eri so tanga ma le kulupu le Destiny Church ale The Radical Youth le sa ia fasala luina ia ta ilunga o le lato I tulau mo so ta inga lau tele o ia papati so ina tupulang televou I le Australia. E lima tau sanga lu e palala le tio le mai wha mo, ai le wha se atu le niu wha mo I a Novema. I putia ai e le inga lu e le tai au na nafi le porokalame ale The Morning Shack, ale niu wha mo, mana I tu lau of tu se inga le Instagram, Facebook, ma le TikTok, uta peina. Sa longo ai le ofisa silo le Pacific Media Network, Network, Don Mann, I le lo minga al Herod, o lo ia I lo ina I manatu whaalio tangata lau tele. E au fiai ma tangata Pasifika I longa, e winga I le au wai o stasalana au whaingaluenga I le te. Ma lo ia I se ngā se senga whaalo toi whale o whaasolo te minei, e unoa le male au I le rina o na o tūlanga tau I a e inga, o le whenga inga lea I le vāra company ma tangata whaingaluenga. E ua whaaria le whaipule mō mua le Parliament New Zealand, tau henare I le Herod, a whai e sao nei li poti, e te tau na lusti na ngā luenga palala. O le tio le niu whamou, e whatupina le malo, ma tāpā ina I le Herod, I se manatu whaaria mai le ministau pasta launga maso tainga, Paul Goldsmith. Ai o le temi nei foi o whaeloina o se tamatala vau sa wha vivi ina le te iulo le loko le Destiny Church of Brian Tamaki, I lona a waile le te, e whai ngā luenga I sa o ngā tūlanga lua, o Caleb le asa mai bao, o se tangata whai ngā luenga Sosoani, I le aonga le Teen Batten School I Mangere East, e ngā lue o se whai aonga o tālonga. Tā waia le utu wala au li taimi o le te te pia wha sa moina, tā ofi le whawhiu so ia whaurungari o tātu tamaiti po le stop sexualizing of our kids, e dona liputi ai le Herod.
Ta fa vivi ai tamaki ale ya sa mai vau le te mo le lotu sa fasala lo tu sao I lunga wala fasala la wila sa ma ia fa tonu na ia tu lunga ina ia pati pati ai tangata e tu sa malana nga yoinga ni puti ai ole ya sa mai vau le atali o tala le ya sa mai vau o se inoa toi ina po le elder ile la le Destiny Church ia kilani se sifo ile te mo le lotu sa tu se le limo tamaki le atavidu o te tem ma fa ia tala le ya sa mai vau lo wa toi le na ta te ena lua o ngale Jean Patton School ia na Nadi Leonard ona faali sona manatu ina o tapa ina le Herod. Ai ina o tamo faile lo minga so ta i le Destiny Church mo se manat falia. Ai sa faali ai le so opu o le o se tu tala fe ngai mo se falu maina. Ono le taula ia le la o faili poti o se tama sumali mo tausanga ele tango fia ava malosi wala o fasaina pa pala vale ai pe o fa ai po before. O se talo sanga mo si fi eselo no fanga o pale lo e kiumeu I au kilani si sifo mo di tau sanga sa fa ilo e fono tanga tanga talo tele fon fa tonu o le tau langa o kilani le pona po o le no fanga o kiumeu ma hua pai e se tala anga o fa wau o na safa ilo longa ma u lavo talo sanga mo fau sanga sa forsti e foi ai ua langa langoina e tai o tanga talo tele I le sifi ese ta longo ai su fono fon fa tonu fa alo toi fale ile ai a Craig Sawyer I le porkalame le Morning Report o le taulanga I au kilani sifo o matua I popole e tu sama le lua se lau tangata sa a wai le fonu tanga I pona po ma tangata I umia fale mautu o matua I atu tu vale I le tūlanga e iai tau o lato whanua ma lato me tō tino o no le tele atu o lo longa e adiri mai au wha solo tu lava ina mamafa ma tele timu ngai palasi au ina atu le fonu whaatono au kilani e sua ina pe wha pe feo na vau ia lo longa ai le fonu tanga le pona po sa folasi ai ia la sanga mwhai ona whaia eli ina o ala I lalo le palapala po tano po sia se whatano o tele tafe I ele vai ma le eli ina o le vai tafe whalau tele ai betai o nei uma a wala sta whaali e soia ele o ni fofoe mwhai ona whaia e si ia ma le whasela o tangata sa whaisi sa wali te mga ala I te ai I le whai unga talu e nea le pare mi o Let's Cookie Mark Brown tari mataitai nai fitena inga whaavao malo ma New Zealand o le te sa tikta ia le whaipulo le tua ngai ma le taitai o le pātia le Cook Islands United Party te Riki Heather sa whai e whafo le Parliament o Let's Cookie Avarua I le aso talo na toi tali watu Brown mai saina o le au te sa watu malau papo tusti ai I whaupunga o le tutu mau peso tanga ia New Zealand pe a whasa moina lea o le Stay Connected with New Zealand o le isi o ministar whai ngā malo sa tu I whafo le Parliament e au fi ai ma le ministar vai fafo te ngita elikana. Wharia hewa, wa a wai le te te whailo ai le keo tangato le kuke winga le mafutanga ma ni sila, ma whata wa ina le tuspalau ni silo lo latu whaongaina. Ta ia whato e se ere whai ngā malo ni sila whai masui o le whai ngā malo le kuke. O le taitai o le tua ngai ma le taiulo le partia le Democratic Party, Tina Brown, o I wharia, e manao e ave se o mai le whaavavau, I se tusi folau lava ia o le kuke, e piona mana o ai Brown o ia tā ua e iese whawhi tauli pe a whailea e iese la tu maoti I le lama ti ai o le so tanga mani sila a o le temenei wa wharia Brown e na te tālo sia o le a maua se avano e tala no ai mani malo ni sila e fono ai ni maasa sainga wali le mai le vao malo e lua e winga I le whea ngai ngasa I sainia mani malo saina taru ai nei I tālonga wa tali tonu li tama fusu peritani sa ia whaato I laroina uma ia lupe sori ai lauri Joseph Parker, ma Daniel Dubois, ia Joe Choice. O lele sona sa ia aoina ia Dubois, wa feso sonia ia teia, e ave ai ma champino le rangi ua i nei. O Dubois o lo ia umia le champino le panga mafa le IBF, wa whaava noa nei mo le la fusu anga ma Parker e whainga le vaiaso, nei lea e Riyadh Saudi Arabia. A wharia I choice I vai ngo tālai tā alonga ale Sky Sports News. O pā whiawhia ina tilo I le fusu a ngā paka ma te poa. Ma o le mea manino, o ai lava le tama e siliato na lele I le apo, la man malom, abe tai. O choice ta ia whātoi loro ina paka I lana whai ina tasi le tuyoti, wa ave le langa nana lango mo paka I manu malo. O choice a manu malo fo I le pinsiliva I lo limpeka sa ia whātoi loro ina fo I te poa I le tuyoti. Al te nei wa failo e lupe sori ai la o te se paka. Ia li tūranga sa la tawi vi ai mar whaalongono le atu tu vale po le depression.
Na ia whaari ai lo minga le Daily Mail. Ina wa mai ana manu malo le champagne no rangi le panga mafa le WPO le lo aves mareono. Sa ia le ilo ai po feanga iai. Sa ia au sia le tumtumunga lan taleni. E nei lo le iai o se whaalongono le whaamaliena. Peitai. Sa ia whaalongo ina le hai o sona whaamoemoenga. Sa le ai ma sona malamalama i ona whaalongono i le taimi. Ma wa toe tilo nei tua mai ai loai. Sa hao i le whaalongona o le atu o tuvale. Sa iai fusuanga sa tamawina i le taimi e peitai sa le iano tele iai. Ma li liwa i whainga pati. Sa le ai fo i sona fiafianga i le ta'alonga. Ma ia ta'awai ina wa manao e tau mawhaia manu malo le champino no langi. Sa manao tele i e whaia molo na tamā ai ele o moia. Sa tau mawhaia wha fiafiaina lan tamā. Manu malo ai mo New Zealand, mo Samoa, mo lona whaia o ngai le vai teimi a Kevin Berry. Wa o le lato mo e mitinga lea, ma le lato sini au tū. O sui o office le whātou teia tāronga soka le FIFA mai New Zealand, Fiji le atukuki Solomona, Tonga ma Samoa. Ta whiriwhiria e lau whaliina le tāmarasa ngāli, talui nei o te lepe nei pāpui pui mo le tāronga soka tamaitai. Mo se te mua di tala angor whaavai le soka le Oceania, po le Oceania Football Confederation, po le OFC. O lau whalita mai tai uma sa lau whaliina le tāmarasa ngā soka qualify ali le Oceania, ta whaia le tukuki. E to su tasi a lau whalia tālonga le FIFA mai New Zealand, Fiji le tukuki, Solomona, Tonga, Samoa sa whiriwhiria. E whātum teia le tālonga le tāmarasanga. O Maria Salamasino Samoa sa awhia i nei lau whalita mai tai. Ta ia whari ai, o se mea tā o tele, o le ngata ia i la tō ta mai tai lau whali, ai whapea ma lau whali ta mai tai uma le Pasifika. Wharia Salamasina, is furuono tau sanga o ngalue mai. Ai o la vea ma lau whali ina le tāmarasanga soka alii, o se la sanga mawa e tele lea, molona. Inga, tala nal ne yaso, iai perfile mo tanga tauma, manuia le so. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona ole langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le ovalu se lau, tolu iwa, ono. Fatalo fato lau tala nei o le tau mo le so mo le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, to ulu nai timu, pe tai o le awa ai le faasolo ina langi le lei mai o le tau mo le nei aso. E ange mai sa vini mai mātu i sisifo, vevela fa mawina lua sufitu tikiri, ma le malu lua se fulu valu tikiri. O le angoto le lai le sifulu 5 minute te ai le tulai valu i le afia na nei. Mo le aso atai ao e mātele ina le lei wingo le tau, se i vanga na aina i au e fiti le langi i le awa uli, mai ono iai nei timo ta ulu. Le angi mali e mai savili mai mātu i sisifo mo le aso atai au, vevela wha mawina lo sufitu tikiri ma le malu lua se fulu valu tikiri. O le au soa ele lai le toi 5 minute i le tulai fitu le tai au atai au, ma o le angoto le se fulu 5 minute te ai le tulai valu i le afi. O lau tala nao le tau mo le so mo le aso atai au. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Orualua Ovalu Fafa Lima Tolu. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo, se kia Radio Samoa.
se ita ai loa mai Me tangata na e tongi tupea ojo Ua mafuai Ua wha asili sili le tupe Nai lo o le tangata ta utua Vai mai fo'i o matai Ua vai lua iai Le suafa o le atua Si o uto alo pele Tamali le malo to tele Talia le fa ai uma le nu Ina ia e tapena e se Tata fai tatalo Ile atua mosona fina malo Ile ne fa ai uma le ami o ton Male le sa o sao Le moli mamalo uto alua na tau tau mawhai e tau fio Ai ulo o ia tau mawhai e whaali ali le mea moni Ai ole polo kiki pala pala ua o mi mailo tato Palongo ia i le leo mai le langi I angelu matua i ngungulu Mali e ia tok te fiu e to e tau fio La umoli I mau Ua umali e lava o te alu ai I le tunga mau O te lima na o e manu malo Ni moli mau whaafau Pe umailo uola ua o mau tino Leo lai whaavavau Lo ai ngai Malo unu o talo fai Wale ai se tofa ma se whaau tanga Ua taala e lai O te le whala ai O te le whaavai vai Ona ole mea moni no wha mauni E o te whina huai Lo ua tua e awhai e pepelo La umoli I mau Vetu umai maua ia mamalaya Male mawhanau Ai awhai o lo o e sila sila I lo o whaamaoni Ta au ma o e ele manu malo Ai ni mea le moni Patasi mai o e whamasino Awane I sau ni mea mi milo Vale mai a loto asa I e whai mea pio pio Ai whaasa o loto mai ita E mama lava o lima Mo lima lava o e lo ua tua e ati lau sila sila Patasi mai o e whamasino Awane I sau ni mea mi milo Vale mai a loto asa I e whai mea pio pio Ai whaasa o loto mai ita E mama lava o lima Mo lima lava o e lo ua tua e ati lau sila sila Mo lima lava o e lo ua tua e ati lau sila sila Se whakamālina o sinapi longo vi I moli mau wha mauni rau alu sfulu I rutu pate e ni lingi tulai tasi Whapate antu le sunga hea se uli malau leifi mo anta tau tala I le ngata sa moma tala I ta longa E peo re whaafunga tia le rivaingo la Holi o la mwhio no toi au datu I le tulai lua be anta tu lea I le nei fo ia holi le no fole Tua a wheo la mta mauta mai I le tautua whaua o le radio sa mo tasi lima I vitolu amo Ia malo soi fu maruia Male langi mba, whamalo an tuai se uso. Ia Josefa le sava antul pa I swafa, alo mafuto mai nai me le pone Australia, ia poso se ala le whanga fo I wai.
kelenga a umanga no me de pongi a i Brisbane fa le vela vei foi na ya ma to sini aso pe si yo sefo va pe foi Marietta Queenie Savelio Margaret Winterstein ya ma uto ma vale ma to me le divine ola ho ele to to fa wa le de su fongo le to Radio Samoa Tasi Lima i Vatolu a mo tot ene mero ko fai ka ko lungai ola va vale ona ai aluma avere pepe le tava so le ka fio lai maka o kia fo ia ko nga skeli fa pengi ya ole fa mele tala ole tulanga le pe ona tulai mai na fa pele ona so son ye tanga ta fo ye le finga luenga i lunga o le tele fa sino ia le fe mala nga ia le manu le tru e lunga la le State Highway 29 e nai le Kaimai Ranges o le ana tamu fa ye ia nisi o tangata whainga alwenga i lunga awal tele. E tau fia se ta avale. O le nā lua tu le tangata e o ngā. Ai a waku ai mare pepe i tu tono le ta avale. Ia, o le mea la e o teo fwot. Ia ta ilo i, ta tere ilo i, ta i pole ale. O le wha mai i le wha amatalanga. Ua mahe aneo na tuirana tonu mta ampulea. Ile o ranga tamariki. Ia po ilantou i e fito i tonu. Mata upu fa penei e a fia hai whanau ma tua. Pai mai. O le tangata le ana whaiela soni ngā tula whono le anafi. O se tina e tolu sfunu le fitau sanga le matua. Ea o le ala e a fo. O le antu lai i luma o le whaamsironga whai tu malo. I le bitunu ule au tauranga. E se aso o muli mai. E whamalo atu i e teuto umai e ngā lui lungo tātou a wala. Ia, e misi le varanga luenga lea. O le wha timu toi wha la. Ile wha sino ina o le whemalanga i o le malu lea. Tunu upo traffic controllers. Tumana tua i le ventau lea o le COVID. Tausanga e lua whelua luono i ein naisi. Fo i le ngā le mawhai ngoka koi sau le whare. Ia, o na ua tau fia le whemalanga i. O wa lele. I le vale o New Zealand ma Australia. E mwhainga malanga sa whaatanga, e bitaian, e whaile mi ringa. Nga umalenga whaile mi ringa, whaile me ka o le lottery. E kia rue le skalalo, i ngō whaile le runga i ngā. Ia ona whaatalila i leo le se. Sau longo o lai sau kongo le se. Ia ua e laki. O sionga ponga. E kia saunga e koe ngofo le whaile tali malo mo le lua vai aso. E tu sa, e te o mai tono New Zealand. Ai te leo o mai whafo, mai le whaile tali malo. Au no fo mo toi ma fo le mai maura o kupe nga lue nga le faltali mal. Le te no fo mo ma fo so pe fiangi kangaka. Ele koko ngia la ko ngof. I faltali malo. Ia ka ilo i po fe wo ku yenga mka. E wa mele fi tanto ni New Zealand fa mai mau tupe. Ai vai me le kausu en kupe. Ia e o fa mai mau kupe. E lengi la ko kupe. O ka ko kupe whakasi umara. Ia, le talavantia kasiano sa nele male eske ia crates, ia male freight awanantu i Samoa. Ma loa li le whai o le whaiva. E te sila whia o le me mali. O le whai unga le vaiaso. Na se ima vai atu ni te liloa. O le whai le menga ka o le Lantern Festival. Mantua. O le ia ile e se whia arka le ngala usenga la kou. O mei o le vaitami nei o le masino February. Ia, o le vaitami le o le la tausanga fau. Ia, nei e la ta alonga se tasi o le whanau. Sa whapea leo na whaatanu ina le whaingo le vaiaso. Ia, ngā o whakurei. Inga u mafofuanga o le aso le na whaia. Ia, taungi ka. Tol, mana ua wako. O, ko ka se poloko le awar. Ia, I gale le manu kau sports bowl le na whamina amato me le stofi. A so for reile a sto na i e te ulunga le sa. Ia, e se le mātongo fia fo le whamoe te loe moli maua. Ia le to telo I lato. Le whawina awai atu iei le a whamoe. O le mana I alai, e le kumu kere. E le makua I kumu kere. E pe o le tumu le la tumu ai I nā la wale no whanga le tasi. Pe a whanga solo. Ia le Polyfest lua lua lima. Le anga o le tausanga nei o le afo. O le anto I le lima se fulu tausanga. Talu ona faa ona amatalia.
ia le nei fo ia wha moe moe, i to tonu o le nei tunu o New Zealand, o lunga tau wa ia tulunga i, danga renga o vai ngia kua. I le tai au, o le mua mai, le Pacifica Festival, ma le tua le Pacifica Festival, e mua le Polyfest, o ta so o toile ma le Pacifica Festival, pe tai le Polyfest o le nei tausanga, o le watu wantu le Masino a Perila, o le ala watu mai i luma, ia le Pacifica Festival, ia po tu manga ia le Pacifica, e a matalia i le aso valu o le Masina, fau le Masina o mati, ia e taulunga ina i le asale aso iwa, o le Masina lava le o mati, lua whelua lima. O le tofuanga e whai ai le Pacifica Festival, e pi o le Masdiai, ia, o inai Western Springs, ia, e pi o nanga i to ile to tele, i lea tausanga, ma lea fo i tausanga. Ia, o nei whainga na mō lo si le fie le rifo, teimi o le awu. O, whenga i le, tiruk mga aluenga, tiute ma whaiva lo filima. Langa tu voi lea. Iu ki reiro, pungi su e ngā kāna, po le kāna ingo se whana velawi. An talavan tuel tinai a Selina Siosi. E dengan televan talavan tuel tinai a Fanny, siup tinai a Perry, e mai butau, tinai a Sui, telilo a Sui po la he kuka. Ia po le mea la ua io e waingua nga fuala au le rifo i vai tau, tamai a vai pu o Simi, Dr. Mangele, e oi, ai e se sio o ko wari ngā anu i o le kufanga pusa mea aile nga whaia i ngā ele Eastdale, Eastdale, la e ringo le mea ringo whaasala lau le vea sunteni. O lau te vielo, pe o hangi me ngai ko kongo ko pusa, ai pe fia fu ngia pusa mea ai, nga e halu moe. Ai pe fia fu ngangaka, nga kau vao ai ngā pusa mea ai, a o le aso le whaier kufanga mea ai, o le asa. Wari whaavela le iei lau whaari fualaisa. Ia marau, ua e anu fo i whaave vesi le kufanga mea ai. Alenga whaia i ngahi Evandale, ia tālo sia na tofu, ia na tofu sia i tātou, o leana a wai atu iai. Ia, whantala whantoi fo, ni vāngu la hot, sio tamai a tolo papa pāuli sifu. Ia, antono le mai mo mai le ni fo i vāngu la so, ia. Mā lo le o sa, mā lo fo i le lava papale. Ia, e misi lava o tauta mama tida, o lo whianga i magase ngase o latino. Sau se taimi vave mai se aso, toi whafo i sia le mālosi, a wale mā futai foi, ia ma a inga o whanau, ai misi e le whea se siai, o wo mai ma sangi. Ia, o le tūlanga nai pe o le iei tātou, ai o le merenga uka o skimi o sola. Tolu sfuru fitu tau sanga o le tina. Alu o ngai le ka avale, ai aru ma avre pepe, tole, ka fio lai. E tātou ie, e fie whakango fide au i me i o ava malos. Ki o fua uilo fia whaasua avai ko inga kimi vame, ile a asa malewe vela, o aso i an tātou te iei. E leo toi umi fwste mi sauri, tu mātua e piki le whana wā onga, e a whai au ngai le ki alo wha ngiva mai anga po. Si ngo fo le whani. A ue te tango fwoi le awe le tāwale. E i ana me ka o le sasi. E i me ka o le sasi, ki wa e sasi. E le ngantai mau i lau tāwale. Ia e toi mau atu e male soi fwos tangata. Na awaluana leila e momoli le whana ui le aonga. E o le mea la na o soni. Toi titi la valave vea to mite to olua. Ona o le mea lea, o le manga tolu. E le se kolosi e ina. O le mea la le tupu. O le makua pisi a le manga tolu lea. E ile teni titi la ua aia na leila. Masano po le vanu le iwa tau sanga le matua. O la e tau mawhai e kolosi le awala. Malona tei pea ma le lima i le ono tau sanga le matua. O le mea la ua tupu. O te va aia tu loa. Ai saulo malista avale lisi tu mangkua ulo ka wa fer kam ka wala pisi mai le afe mai i lisi awala anga i awala le manga tolu ile awala o te fa fe taile alo fo le tu na vave ona toi tu te nitia i lunga o le awala o le mele fo tu antu i ata tu matu se vave le ala ilu misi to inga tau sanga ne yo fana lano fo le tais fulu tau sanga le matu o le ale au ngā o lo walu i ke whaingarue. Ai whaalongo mai wa tupu le pēwhea. Ina i alo ma whana.
au te whaafetai le alo fole, na vaveo na le mule taavale, leanga o le kolosi ange ka maiki e ukunga, ai leilo, e lua taavale tūlunga le awala, ai leilo, o kua, e nganga kolosi a kua ai ka iaro le ka avale le sau le isi tu, e o le tu walano le tātou polokalame, maan tu wai, che a wale moe a wafu ile dau i nisi mea, ai a nga ile le mo moli le ile whana, ile a onga. Tāluana na ose o whana i au. Ile ise me ka ufu ile le ka ua ku wao la koe. Se i vanga na wo i kolisi. Langa fu la wa amatana tau ma tuwala ma fau le tamaititi. Ya malesi vai. Ya olai tele kolosi. Ai o au wala ye le ni kolosi o lo o vali inai. Whamule mole tātou mantu. Tau tuana. E mai mau o loi mata. Pe a mau soi fua o le whana. E le aise au ngā nā tupe ma nā mea te usu pō i e le tai au. Mea e whalonga mai. O i se pe whea wa tupu atu. I nā ialo ma whana. Ia anga le pisi le awalo. Longo inga kenu le ia e whaile interview nei whana una. Ke ofu. Wa laki le nei la vea. O tala wātu i whale tui misi la vea. E uso ia ki tio na antilea. Ya, wa ia whala au. Tulupa i swafa. Tala inga ia tui sa mau. Ya, o ko umai la vea lisinga. Mana tua whala au. Nanga na ua, whai asi le vone aso. Ia mau te lofo ina he. Tau to o lava le whaingo nge i aso. Aso pesio tui o le nu. Ma lo le soifua. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walo. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea ai le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A fai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu i fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe vala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Tala whanawha tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talo fa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila ua le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le amatanga o le aso o te fifia lava e whawhiroa i tātou tunuu, mai tātou porkalame māsani fo ile nei o le areto leola, ma nol so i fua manuia ia i tātou o tunuu. O le tusi whata o te fitu o le whaiupe valu e whapea, na o i loa ua i tau le lea le tasi tama
ua le ai sona mafaufau a le autu e whaapea aua e te whaalatalata i le mea e a whaina ai. Whaimaia le tala Solomona ua owiloa le tasitama o le tama ua le ai sona mafaufau. Ai whaitau ato i le whata o toi le winga o le upo le tama i le sona mafaufau. Whaimai o le tama i titilea ua alu i le ala sese o ngai loa sese le mea e alu ai. Ai alu lava i ai. Whaimai ua whaalatalata o ia i le fale o le fafine talitane. Mai ua alu i le manga ala i le fale o le fafine talitane. Ia maua i loa le fafine talitane. Ia wha ole i unga, pewa aia i whata o tole. Ua hoti ailo na o langa. O le mese ua whaia le tamal nei, tamatitile nei. O le iai i le nofuanga sese, i le taimi sese, ia mamafuta i male tangata sese. E ia le whaupunga masani whapea tania, whasa moe whapea. A whai e te mana oe, aua e te mui le afi. O le whaingofia i o le me te whaia, o lo so ese lea mai le afi. E whaautu tau talanga i nei vai tau i le mele olo o anga i mai nei tato o tunu ua matau tia tele. O mea ia o le unfale mai o fuala au whaasa inga. Trucks fo ia wasau nei i le aisa maa tele ia vai panoa o tato o tunu ia ua tato whalongo ia ua whaina ia ma ua whaina i ma alo ma whanau. Peitai. O le mea o le principal tawel nei po le ale tele o whala au whasaina ai a ele tango lava iai e ke le a whainga wafu ele mwhainga sau whala au whasainga posi oi o rau a whaina ina ua e whaalatalata iai ia ma e tango iai e tala te malo whele o Martini Lutelu e whapea e le mawhai ona e tau fia mo meo manu whelelei i le whelelei solo i lunga loa lunga tu oi ke we kwa whelelei e le mwhainga e tau fia ai whai mai ai mawhai ona e tau fia manu whelelei mai le o mai whai o ratu whamuenga i lo unu se tulo so le ki whaila luna wing po le ale tele o fuala au whasaina ma le sau trucks i o lo sau wail tatu o tunu ai le tango lava iai mai whaalatalata iai e ke le whainga lava so le whautuanga la mo i tātou me se fwoi whanau tangata o lo a whaina e whapea o le whautuanga aua le whaalatalata i le mea e ke a whainga ai lua ia sao le nofoanga e te iai ma le mea lon tolu ia sao tangata e te mafuta iai ia ma le mea lon wha ia e ole atu i le tua e whesoso ani mai awa a fio mai le tua ma whesoso ani ia te oe ia ma whaina a watu le nganga o le poto ia te oe e te ola poto ai ina ia aua ne e a whaina i mea nei o le poto e watu ia te oe e keilo ai le mea aue ki whalakalaka iai o le poto e watu e le tua ia te oe keilo ai e le sao le no whaanga le nai te aluanga iai ma le poto e watu e le tua ia te oe e mau ai tangata tau te mafuta ke lo fai mai kala tu spa ia fili ma le poto au wo no winga e ke feso e ke ax for ima e te talo i le tua langa feso soang ina ia foa ia tu ia te oe ia tangata sao i lo wolanga o wo sao e mawhai o na feso soang ia te oe ia le ongi wo e a whai nai lo nganga fe mai tala ia au tu le nei asu aua le whaalatalata i le mea e te a whaina ai. O ewa ngā whainga inga ua whaalatalata i le la aunga whaile atua aua ngai pa iai pe aua ngai ai ai. E le tua whawhitai lava le aia seisi a whaina fua e au noa malapata inga e te tuina mai. Mea olo o a ngai mai Samoa aisa ma trucks wa whaina i le atunu. Le ai lava se mea mātou te mapuai se ivanga nā lava wa fio mai lava fio ma fesos ani ate mātou ma mātou whanau whawhitai Yesu lau upu. Amen.
Supercompañía la FPC la Cucama la Divine la Oli Malpese i le Poto e feta lai. Ja, o le Poto fo e feie le tanganta le fili-feeling a tonu ma le fili-feeling a sao. E me te tawona tātou whaia. Mole antilangang whaptai le sunga le whaiwhia ia pasta la whai le kopa o le Assembly of God mai lano le motili sa la whai malpolokalame o le arito o le ola Mosisi whapoponga i le hawoli a tau. Tois fuluwha malafu miruta un tala o le tulai lua. Tala lua un tulo tala i piora e whaafonga i le tulai tasi mai a se yuli i le deifo i a solua. Tala vantu i a vitolina yese so tuli pilia. Ma lia tu ia pe foi e o tu umlava e le ma futo mele de vai ngole avo a mai o le dia so o ino vola io e o fiki konga ka be me io e wa pro merka long ia le le a whaialo sa ili sea o ngā matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O mana umie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au po e peo le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua.
E toa tele tangata o sosoani iai ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaataunga I au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Le Taiping, te tala le lala fau I Henderson, lua o tolu Lincoln Road, mo le na o le tolu vai aso o le a mawai o loa I se tau mawalalo. Maure tai whai o ta lai vai le kilo. Tangania ni se fulu kilo I le fata lai vaiva. Fangu susu lua lita I le torta lai vaiva. Amata nei pa ufa pitoa I la susua malfito Februaria nga I la soiva o mati. Le Taiping, lua o tolu Lincoln Road, Henderson. Alawa choice full minuto tano le July lua o nisi de faalinga ma silanga le tonu mai le ofisa ole Radio Samoa le difo ya wo le ba tngo fia le to sulu mai le la le so lua le so full ma le vanu de la sino February lua fe lua lima ole fa silanga mo mua e pela por mas dia il tanto tusi le fa fili ma le tusi ole songa. Awari ngalo solo minga o le tusi o le songa fa tasi e ma le tusi o le vao filifili e ma wai whalo pengo Samoa I sisifo tutuila ma manua o nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu o le matafa yo e le matai I le whainga o whaala vrave e pei o whai poiponga ma liu o le o siusinga o ainga Fesi la whainga o paolo o si I whaaloalo o whaalanginga o I kālesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga e na o le Official of the Radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Manukau e mawa tuai sau lominga. Mo nisi fa mtalanga wala maila tanto ofisa I taimi whainga anuenga le lua ono lua tasi lima iwa tolu lua ono lua tasi lima iwa tolu I le tanto lumera e ma whaiona e wala au mai e ma talanoa le tanto au whainga anuenga Ya masiki tuai lau tusi avantu I lau maunta po o lau lau. Ai awai e te lelei I lunga o penga ta wha I langi malunga o mea o telefoni sawe o veo. E na o lawanga I lawai le shopradiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz O na whaime ye lea o lau oka ia po o ngā whia lawa o le nei ke lope o lo o e au mawai. Ia e makua seki pa lengi a ta ua. Ya awa nala avatu sa o lau tusi I lau pusa meli. Ya po le whaitu to o lau maunta po o lau lawa. Silanga mole suafa Marina I leone sai sale la valu I savai. Tulau na ia upa ia sautua fafafa Samoa. O upa ia le popo maupa le solo. O upa ia mai le vavawe o I le wha vavau. Nunu antu lava wha tini o tau sala. A o le rin whaalinga I le whaaloa lava ma le anganga maua lalo. E whaasino tonu lava mo I lantou. O loo nofo maselangona pe o loo mautinoa pe taumateina foi I le fina ngalo. E iei so na pi tanga ma sona so tanga I le suafa Marina I leo ne sai sale la valu. O lo iei wha maumonga mai peretania I le so tanga I lea suafa. O le awhai ei se tātou ma futanga I lea stora nei. Lea so lusfulua Februari le whalisama mona I le whawhaono Great South Road I Papa Toi Toi. A fia mai e sa ili lo ngafa ma lo whaasiromanga. Talo sia I tātou whilo I le lofa o le tua. Mole manatua mai lau light plate mole tātou wiputi. Mori si whamtalanga ia whaosota ifo le tātou numera masani lea o le o lua tasi tolu lima valu ono wha. O lua tasi tolu lima valu ono wha whamtai lo seinia e Toyota muli angantele Marina. Ale tātou wha silsilanga muli leua tonu mai le riva hengo leso. Wha silsilanga mole a inga sa lua whau.
Ma tau te whaatulu atu I lau whaafonga Samoa ai maise upa ia sau ngata e le paupauina whaatupe muli a le taulafonga I sa mātou whaamatalanga. A wā o upa ia e mai le vavau o atu I le whaavavau tulau na lava. Ai whaamaratu atu I suli halo ma whanau ai maise paolo mangafa e malu aisi o mātou ainga sa lua fau I le pitonu o tā fito I mānyangi. La tātou bāwhtanga e whaia I leitu lai lua anga I leitu lai wha. I le astona I aso mua le masina fau le masina o mati lua whelua lima. Whaia le le moto le te whono I le se fulu wha pe Salo Place I Otara. Wha mole manatua mai lau la fonga e whaia I lo whira ngalo malie a to aila masau plate ma a wasa tātou I puti I le da fiafi. Anga le leile tua tai atu yeilo o tau sui fua e masomahan tuola I le aso ua a tofaina. Taiolo seinia, ele fionga le te fono, male lau. E morisi whaamtalanga, whaapsota iane, I le olua tasi o valu o, ono tasi fitu valu. Olua tasi o valu o, ono tasi fitu valu. Oni sida tātou whaalingalau tonu mai lau fiso le radio Samoa le ni fo I teimi o le awoli. O tu e vai antu fo I le ni teimi a le sulu mātango fia mai o ave o le la. E lo tu umi au na hanga I tu fo I leo mātua. E piki mai le whana wa onga I le tu wai o a onga. E a oa mai o le ni vai o le aso o hanga me ke pisi ai. A o le ane me whaasa sapa I lau wa ai. A o ka lau ai ngai ke karangoa I ai. A ua whaisau mea ai. Ia pe ingo voi sau fangu vai. Ka fefe ia ka ko. Ia walua ia maraka ko mano sida ko ingamia. Ala bai termine. Se o le su e ora me o maraka la le si koi. E su e ane me afo. E puta ile manava. Io e matoi fufusi e malautanga. Al mali. E le kala lo makuanga ufa rongo ia ngafia. Ama tali, ele venga luanga risio. O que fa vele vele o que fa nga singa sia ava mai vai o ko nga le fa ir me foi le o va ore mai ya man ko fu yo soma o lang fa palang o nga fu a velo siklaya o va mai nga fu a velo siklaya o que ri lo ara nga ri lo ai so ya wing be ma singa aving yang siklaya Olo unu ua fa atumuri
se e mali e atu i tai Ta lo fai a pita ua tutu to atasi mai Lo utino pe a pe talu le fia va ai Lo fatu pe watu ia i se pelu ma ai Tulili se e mai la ia lau ma asalafa Ua o fia inu vai malu i o noi mata Ua la lele tasi lava oe Tulili wana o oe lava Ula lele wale mawhai pito na whamatala Ua la lele tasi lava oe Tulili wana o oe lava Ula lele wale mawhai pito na whamatala Aniva ua la lele tasi lava o e tulili wa i o tulili leo Bernie ma li tanga me e fai wa iau fuala au siu so fo oi siu to fine fo Malo atu fonga mo tutua ia pa talo fat fo tapa inga le tinu le nei yaso pa fonga bai tala mo lau tapa inga mo mo tala tumo os tangatu fasala lau le tio mo stam tala vo inga lua sa nga tu nga lua ta ofia lau te le Destiny Church siria mo le fasala lau tangatu te sa sa valia parliament o le kuki fasanga le parliament ta longa avele langolango cho choice ya Joseph Parker e man malo e fa fonga bai follow telino ni tala O se rifa sala le tio mas tam telavo e fai ganu nga sia o nga tulunga lua. Ta o fiai au te le loko le Destiny Church sa faia isi sounding nga te maiti sa iwane ai ina fatu pe vesi fai unga vaso. O se me vesi sa tu po mai le stona ina wo fale fa malosi le tu se mali limas fudo suyo le loko Brian Tamaki ina no fanga mo tanga telo tele le Charity Community Center. E te e fa nga te maiti sa te malo se fa fine fa fia o le drag artist. O leo whainga rua ngat whali tusi le no whanga mai la tau sa tāpina ina le wha moe moe. Sa popole ro la tau sa ngole mu, ma wha maro si ai e punia i la tau muta maiti tono wha tusi. Wa whaia neisio so e ngāne o leo i tua inga, i se wha o lima i se teine te le vau mai le vevesi, ta i wane ai le a fio na urupol kon custom. Ai o se te video sala lau nei rungo o walo so ta inga lau tele. O lo whailo ai, le li o lo failo ai le failo ai ia Bailey palala o le tole ni famo o au fia ile au te le Destiny Church o tau au fia I fafo ole no fanga ta va ai o yo fuina I se mitia fo tu si ai le upo le real men ma si se pepe au te no I so au te ai le u fale le no fanga o vaenga no lua ole au te o Mitchell
Muripola o se tusiata maseli e laulo tele lungo o wala so tenga lo tele i lalo le ngoa o le at bloody Samoan da ia faalia ni ata video failo ai ia palala o awa i le te ta tusia e Muripola o palala sa lango e faolima ma le sofai o fali tusi tiara tu sai ua ne ai la afio le ulo le telefon ma toto ri ai vi aso le si telefon lus po sanga tua ia e Muripola o tangata tai o tasi sa o fale le no fuanga sa pasanga tau ia ila tu e vava ai le fali tusi ta lango fo ia fianga ma fa tu vesi i le fa o lima sa le mai ta o fo ia Muripola o sana WhatsApp so ta ia tu le ofisi silo le company le Pacific Media Network e ona ina le new fa mo ma ia ta uai o le atala noa ia palala Aure temine o failo ina o Bailey Palala o se ta iulo le kulupu e eri so tanga ma le kulupu le Destiny Church ale The Radical Youth. Le sa ia fasala lo ina ia ta ilunga o le lato i tulau. Mo so ta inga lau tele o ia papati so ina tupulang televou i le asta praile. E lima tau sanga lu e Palala le tio le mai fa mo, ai le fasa e atu le niu fa mo i a Novema. Le iputia ai e le inga lu e le tai au na nafi le porokalame ale The Morning Shack, ale niu fa mo, mana i tulau of tu se inga Instagram, Facebook, ma TikTok, uta peina. Sa longo ai le ofisi silo le Pacific Media Network, Network, Don Mann, ili lo minga al Herod, o lo ia ilo ina i manatu whaali o tangata lau tele. E au fiai ma tangata Pasifika i longa, e winga ili a wai o stasalan au whaingaluenga ili a te. Ma lo ia i senga se senga whaalo toi whale o whaasolo te minei, e unoa le male au ili rina o na o tūlanga tau i a inga, o le fsenga inga lea i le vāra company ma le tangata whaingaluenga. E ua whaaria le whaipule mō mua le pāle mena New Zealand, tau henare i le Herod, a whai e sao nei li poti, e te tau na lusti na ngā luenga Palala. O le tio le niu whamo, e whātupina le malo, ma tāpai nā i le Herod, i se manatu whaaria mai le ministau whāsta launga ma so tainga, Paul Goldsmith. Au le temine foi o whaeloina o se tamatala mo sa wha vivi ina le te iulo le loko le Destiny Church of Brian Tamaki, i rona a waile ili te, e whai ngā ruenga i sa o ngā tūlanga lua, o Caleb le asa mai bao, o se tangata whai ngā ruenga o Sosoni, i le a o ngā le Teen Batten School i Mangere East, e ngā lue o se whai a o ngā tālonga. Tā waia le utu wala au li taimi o le te te pia wha sa moina, tā ofi le wha whiusua ia wha aurungari o tātu tamaiti po le stop sexualizing of our kids, e dona liputi a le Herod. Tā wha vivi a i Tamaki a le asa mai vau li taimi o le lotu sa whastala rawing tu sao, i lunga o wala whastala lau i le asa sa. Ma ia whaatonu na i tu i lunga i ne pāti pati a i tangata e tu samalana ngā yoinga. Liputi a i o le asa mai vau o le atali o tala le asa mai vau, o se inoa toi ina po le elder i le la le Destiny Church i au kilani se sifo. I le taimi o le lotu sa tu siere limo Tamaki le ata vidu o te tem ma whai a tala le asa mai vau. Lo wata i le nā. Tā te ena nunua o ngā le Teen Batten School i ana Nadi Leonard o na whaali sona manatu ina o tāpa ina le Herod. Ai na o tamu whaile lo minga so ta i le Destiny Church mo se manat whaalia. Ai sa whaali ai le suisa opu o le o se tū tāla whea ngai ma se whaaru maina. O no le taula ia lea lau whaili poti o se tama e sumaliwa tausanga e le tango fia le ava malosi wala au whasaina, upa, palau vale, ai pe o whaipo i pafoi. O se talo sanga mori sifi esele no whanga o whalelo e kiumeu i au kilani si sifo mori tau sanga sa whailo e whono tanga tanga talo tele ar whono whatonu o le tau langa o kilani le pōna pō. O le no whanga o kiumeu ma hua pai e iei se tala anga o le wha wau o na safa i lo longa. Mai ulava o talo sanga mo whau sanga sa whorosti e na foi ai ua langolangoina e tai o tanga talo tele i le sifi ese. Ta alongo ai le sui whono whatonu whaalo tui whale i lea ai a Craig Sawyer i le Porokalame le Morning Report o lea tāulanga i au kilani si sifo o matua e popole e tu sama le lua se lau tangata sa a wai le whono tanga i pōna pō ma tangata e umia whale mautu o matua i atu tu vale i le tūlanga e iei tau o lātu whanua mā lātu me tō tino o no le tele atu o lo longa e adiri mai au whaasolo tu lava ina mamafa ma tele timu ngai palasi ta au ina atu le whono whaatonu au kilani e suesueina pe whapewhea o na vau ia lo longa ai le whono tanga le pōna pōsa wholasi ai, ia la sanga e mwhai o na whaia, e li ina o ala i lalo le palapala po tunnel, po sia se whatano o tele tafe i ele vai, ma le eli ina o le vai tafe whalau tele. Ai betai,
O nei uma awala sa whaalia soia, e le o ni fofo e mawhai o na whaia. E si e mare whaasalau tangata sa whaisi sa wali te mga ala e te ai, i le whaai unga talu e nea le pāre mi o Let's Cookie, Mark Brown, tāri mataitai nai whitena inga whaavao malo, mani sila. O le te sa tikta ia le whaipulo le tua ngai, ma le taitai o le pātia le Cook Islands United Party, te Riki Heather, sa whai e whafo le pāre mene o Let's Cookie, Avarua, i le aso talo na toi tali watu Brown mai saina. O le au te sa watu malau papo tusti ai, i whaupunga o le tutu mau peso o tanga yani sila pe a whasa moina lea, o le stay connected with New Zealand. O le isi o ministar whai ngā malo sa tu i whafo le pāre mene, e au fi ai ma le ministar vai whafo, te ngita, Erikana. Whaaria Heather, wa a wai le te whailo ai le keo tangato le kuke winga le mafutanga ma ni sila, o whata wa ina le tuspalau ni silo lo ratu whaongaina. Ta ia whato e se ere whai ngā malo ni sila, whai masui o le whai ngā malo le kuke. O le taitai o le tua ngai ma le taiulo le pātia le Democratic Party, Tina Brown, o i wharia, e manao e ave se o mai le whaavavau, i se tusi folau lava ia o le kuke, e piona manao ai Brown, o i ta ua, e iese whaafitau li pe a whailea, e iese la tu maoti, i le lama ti ai o le saotanga ma ni sila. A o le temenei wa wharia Brown, e na te talo sia, o le a maua se avano e talano ai ma le malo ni sila, e fono ai ni maasa sainga, wali le mai le vao malo e lua e winga, i le whea ngainga sa i sainia ma le malo saina, taurua i nei. I tālonga wa tali tonu li tama fusu peritani sa ia whaato i laroina uma i alupesori ai lauri Joseph Parker, ma Daniel Dubois, ia Joe Choice. O lele sona sa ia aoina ia Dubois, wa fesosonia ia teia, e ave ai ma champino le rangi ua i nei. O Dubois o lo ia umia le champino le panga mafa le IBF, wa whaavanoa nei mo le la fusu anga ma Parker e whainga le vaiaso, nei lea e Riyadh i Saudi Arabia. A wharia i choice i vāngo tālai tālonga a le Sky Sports News. O whaafia ina tilo i le fusu a ngā paka ma te poa. Ma o le mea manino, o ai lava le tama e siliato na lele i le apo, Raman Malone, abe tai. O choice a ia whaato i lorina paka i lana whai ina i tasi le tuyoti, wa ave le langa lango mo paka e Manu Malo. O choice a Manu Malo fo i le pinsiliva i lorin peka sa ia whaato i lorina fo i te poa i le tuyoti. Al te minei wa whailo e lupe sori ai la o li Joseph Parker. Ia li tūranga sa la tawi vi ai mare whaalongono le atu tuvale po le depression. Na ia whaari ai le rominga le Daily Mail. Ina wa maano manu malo li champinio no rangi le pangama mafa le WPO i le luaves mareono. Sa ia le ilo ai po wheanga iai. Sa ia au sia le tumtumunga lan taleni. E nei lo le iai o se whaalongono le whaamaliena. Peitai. Sa ia whaalongo ina le le hai o sona whaamoe moenga. Sa le ai masona malama yo na whaalongona i le taimi, ma wa toe tilo nei tua mai ai loai, sa hao i le whaalongona o le atu o tuvale. Sa i ai fusuanga sa tāmawina i le taimi e peitai sa le iano tele iai, ma li liwa i whainga pāti, sa le ai fo i sona piapianga i le tālonga. Ma i tā wai ina wa manao e tau mawhaia manu malo i champino no langi, sa manao tele i e whaia molo na tamā ai ele o moia, sa tau mawhaia whaafia ina lana tamā, Manu Malo ai, mo New Zealand, mo Samoa, mo lona whaia o ngai le vā teimia Kevin Berry, wa o le lato mo e mitinga lea, ma le lato sini au tū poi. O sui o office le whātou teia tāronga soka le FIFA mai New Zealand, piti le atukuki Solomona, tonga ma Samoa, ta whirwhiria e lau whaliina le tāmara sa ngāli, talui nei o te lepe nei pāpui pui mo le tāronga soka tamaitai. Mo se te mua i tala angon whaavai le soka le Oceania, po le Oceania Football Confederation, po le OFC, o lau whalita mai tai uma sa lau whaliina li tamarasanga soka qualify ali le Oceania, ta whaia le tukuki. E to su tasi a lau whalia ta alonga le FIFA mai ni sila fiti le tukuki, Solomona, Tonga, sa moa sa whiwhiria. E whātum teia li ta alonga le tamarasanga. O Maria Salamasino sa moa sa awhia i nei lau whalita mai tai. Ta ia whari ai, o se mea tāua tele, o le ngata ia i la tū tamai tai lau pali, ai whapea ma lau pali tamai tai uma le Pasifika. Pāria Salamasina, is furuono tau sanga o ngalue mai, ai o la vea ma lau pali ina li tamarasanga soka alii, o se la sanga mawa e tele lea, molona inga. Tala nal ne yasa, iai perfile mo tanga tauma, manuia le so.
silima i watulu. Amo. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona ole langolango mai ale Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa, ono. Fatalo fato lau tala nei o le tau mo le so le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, to ulu nai timu, pe tai o le awa ai le faasolo ina langi le nei mai o le tau mo le nei aso. E angi mai sa vini mai mātu i sisifo, vevela fa mawina lua sufitu tikiri, ma le malu lua se fulu valu tikiri. O le angoto le lai le sifulu 5 minute te ai le tulai valu i le afia na nei. Mo le aso atai ao e mātele ina le wingo le tau, se i vanga na aina i ao e fiti le langi i le awa uli, mai ono i aina i timo to ulu. Le angi mali mai sa vili mai mātu i sisifo mo le aso atai au. E vela wha mawina lo sufitu tikiri ma le malu lua se fulu valu tikiri. O le au soa ele lai le toi 5 minute i le tūlai fitu te tai au atai au. Ma o le angoto le se fulu 5 minute te ai le tūlai valu i le afi. O lau tala nao le tau mo le so mo le aso atai au. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Sulumaya ole masina Sulungia tuai ita A ofa solo na faufaunga Fe pula fi mai fitu ole langi Angi malu mai le matangi A o tu matangi La upenina Ngoto atu La ulupelele Toi fieva aia fieva aia tu Isi o tino e Po o feo e ai Ta mai tala sio e la mona mai Ta fia languna lule o e Po o feo e ai Ta mai tala sio e la mai Timana tua lau masan Pe a umana tua fiafi Ifa ai u ise upua popo ai E te fai mai lava e alofa Alfatu so setasi Po ufeo mai aile nei lalolani La ufana upeleino La auto fe alfani Yamana tu alatina peleino Long mali umatangi For No utama peleino For
sio ila mona mai to feel on the lonely como feel ai to mai tell sio ila mai to love if I got to love kamanga no mai te tamana yuna vai vai Motoi te moan ni he tonu te tautoi Toke lau ai tama Toke lau iki ke te waka e toi Kai wiki e te atua Na talia e toku tamana Ye yu maona o kaol E hiki tota na manawa Halo koe lomo No haita e te tua Loi mato E mihi alele koe te tamana I tenei o langa Te hita e haka langa atu Ki tau ka langa For to my feeling for to if you ever I to ever tu si o tino to my tell you mona mai to me see lonely to my tell you langa kita ko te manao tu ie te taku a kakau kai langa kita ko te manao e te aloha e vai ngatai Wani an toloa ma le whantunga fo I mai le nei vaengo lea woli da wa lusfulu ma le tasi mirute. O te nei lei Julai lua ia whao leo a whantua e maua mai le tutua. Wha wale rei le radio Samoa tasi lima I watolu a mawhisi a solela a. E le whampe a solela nei le tutua I le la. Ioi, alu e se male la I e mai. Mai maua ko e lo mauta tulu nei ia woli. Ma tangofi e wha mango I e tātou tangame. Ja, ele ngante. E fa nga solo le ia tanto fuanga. E pio no ve antu le amantanga o tau sanga ni. Te le lopo e man tua po wanga. Ua mana ia le mawhanawhana ma le vevela le wai I tanto. Ja, lu ili te tonu le lua ili tau sanga tanu wai pe fafo. Na o le wai folava. Timu malulu. Le vai tau. O le tau mawhanawhana. Ya le fola ko saule vevela ana pola toi olla soli ka fiolai mai ma we panga ma fainga ka moi ma ka pidi ala ka idi vele le vape yo rongo inga o I forkaya o mo kwa ma so alo ka lima vele fa ko I fo te tu le sunga ya se uli mala le fi mo anta tu tala e pe ne fa funga til de va ngola woli toi tuli tau mai le tu lai tasi ile a woli anta la va pele ona mo wan toi seisi o tonga e mo seisi fa poponga on le tanto talana I vai fanu el ngan sa mo tala I talonga e pe ona funga tu le sunga ia se yuli umala le fi stemi ia ona tanto wang ia tu le sa mo le tulanga e pe o le yai ya nisi fo yo melo tupu melo a tupu ya nisi yo tulanga yo no tula mai e to tonu o lo tanto wutunu o I Samoa e maka ki ari mele tupu mai le tru o la no tonga o le mele tupu mai la no tonga kusa
E se fu ia de mera ku pu mai lano ko ngara ku e se fu de mera be si lan tu. O le feme. Ja. Ua mai on sing hier. Il marienga, il vale o le turu o lano tonga. Ma le malo sina. O ai ingo le da marienga e le ma se sina te lo na ole ta ita ila fa ma le finga malo. Ale tunu o le lano tonga. Ja, e fa me sili ma le fa se lo tangata. O le danga yane ilunga o ale te tele i nai lano tonga. Ia po le Cook Islands. E fa ali lo la tu te e le pale mia o le fu ia tudo. Ona o le tūlanga i pi o le iai. Le vālea wā whaina nei. Male malo o New Zealand. O le asa anta ita ia lea solo te. E nisi usui a whai pule le tua ngai e le antukuki. Le Cook Islands United Party leader te Ricky Heather. Ia le safa pe leo na whaatoro ina. I le so. Na whaia leo. I le mai ai o le tui taunu wantu i lau whanua. O le antukuki. O lo lantou pāle mia. Ina ua mai ala seni ngā lima, male malo seina. Ia po lana whinga malanga le na malanga atu i le turu seina. Ia mao le la e mei tauina. Ia whaia si whiololo, whasela. Ia si i kakoa, si o lo waku si wa ai. Pe ko a fia kangakana e au mau ai o. I le atu kuki. Ia e pe ko a fia fui kangaka. O le au mau tono New Zealand. Ia wa o le me whapenga. Le atu kuki ni we le atu to e lau. Te leo mauti no po ai se tru ie mawala tu tus folau. Tusi folau New Zealand. Ale se o ko va ai kui. Po le ale population. Le ale o fa yu tangata. O la ai o ile tru o le atu kuki. Ai o le mele tu. O le fina mai le afo le pa le mia o le atu kuki. Wa te tau. Ona fai so la tu la vai tus folau. O le la va tus folau New Zealand. Ia e pe fōlinga mai fuile. Ua le toi fia wha longo. Ile, te inga ma le whinga malo. A New Zealand no iai ile, taimi nei. Ia mai e fōlinga mai lai le mele o tupu. O le ua a manta le whinga paanga. Ma le antunu o seina. Ia mana tua tātou o turu o Temukarasi. E makua ili kāka i antunu. Le iai le wha komunisi e pe o seina. Anto ai ma le antunu o Lusi a le whivanta wai. Ma le antunu o Ukraine. Le la au iei pomo Amerika. E msoswani e lo la antou te tai. Ia o le mahalona Ukraine. Ia mai le fia. Le usa vali tautou sanga o le natou. E se mai e. I le tau le sawhia. I le vale au Palestina. Ma isa ra elu. O leo ke kaua wa ia kui. Pe ko o fia kakara i e iu. Ia ua. A whai nei ia le latou wafo. Tusi fola. O longo. E o no mawhai. O na ave se ai molo lantou tangata nuupo tangata sitsen. Ole malo o New Zealand. Ia e ka iro i. E le teng. Na whapele o na tau wha ali mai e whira ngalo whapea. O le tunu o toela. Mana tua toela. E tō lua mo tua tō tele tangantolo o au mawai. O nukunong. A tafu ma whakauf. Le masanina alwan tu ia le lady iavo. Queen Salamahasina. Eoi, ia na iei fo i le wha au to i lau. Ia pe uma le ua, whero e tu iei le lady Naomi le teimilde. Ia ma leisi lady Samoa le ua wha mango to atu le mana vole. O le mona. E leisa whai no le mele o le fia tuto tasi. O le fesili. A whai e tuto tasi. E te ngā whatia o eo se tunu upo se malo. Ona tausia nai au tangata. O le melana is ia le vahenga leo. Ma tātou i Samoa. O la ia tātou whanua e whai o tātou maubanga. E ma whai o na tausi lafu moa. Lafu wa, lafu man. Lafu maa moe wala hui i kako maa moe i Samoa. Ia le fui fio lolo ia nei o loa. Tu aisa. O lo whapela na au ina antu le ngantai nei New Zealand. O Amerika. E u te leilo i eimpe ini o lo tu aisa e watu e Australia. Ia maa kako pōsa si u seu pipi. Ia tātou no nea vifo i Amerika Samoa. Ai kupe ma au kupipi a koko a menga usi mamatu. Ioi. Ia e whapena leo langa male. Lano langi leo utau soi fumo tātou la. Wa sawa. Ia le whaalinga o whiringalo. Wa sawa. Le whaalinga o manatu. I lunga o mene o sota inga whaanei o na pō.
Ia se ka ko whakaripia. Awa o le mele tupu, o le fina o mai atu montu o le Pasifika, ia o fia i fo i lo tātou tonu i Samoa. O le pi, si vanga ngā wakawangi ali ane i lunga. Ia le ingo le tunu o Saina, whakawaka o kula ia le ia. A tunu nei pe o le iei, New Zealand, Australia. Ia alo pi ama mahi tua Peritania ma le malo telo Amerika. Ia ngā, ia te ilo ia nto ia masau wha tau iei. Ia au sekai. Ia ngā whaala wei te leleo nā mata nā o naimea. E ta tia antu ia o tafa. Au e whianga i mga haruenga. Tiute ma whaivano filima. Ia misela whalanga i antu o mātua. E piki ia le whana wa onga. I sa teimi lo tua maule teimi tu ua ia onga. E i maisi suinga ia e afu. O te fia whailo antu ia antu e. Atonu a mola vano i la ulini. O nau whailo antu la ia lea ua iei suinga. O le mea ta o le tenancy law. O le anga me ka o le tenancy law. O le tūla fono. E ta i ala i nai. Ma ta whai i tangata e ana whale maututongi. Ma tangata o loo nofo maututongi ai. Ma le tua e se ia ia tau. A vai ngai e lua. Tangata e ana whale maututongi po le land law. Ia le whawhengalo e ngai mo meo agents. Na i ele vai ngana e o tu patia pata. Wa mai o le ngai marangai. Ia. Ai mai se fo. Ia tātou i olo o mauai tupe si vaenga le. Awa ale angi, tangata maututongi, e le se tupe al whale maututongi e mau. Makwa au kia rama ki kau whale le vai temlere. Ia ona ole whaane ton. Ole tamau a ingo nusila pio le iaile double recession. O le ono whenga i mi tātou te bedei. Ia whamalo si antua piki le whana wa onga. O pelone tia. E fo ia tau tongia le haunga uputomuli. O le whamei wa fia. La aka po ki al se fulu i nai Perth i Australia, sorry. O ve antu le tae longa le na whaia iPhone. Ale Western Force. Western Force, ma le mohana Pasifika. Son, o whengi mea la aka suka si le pola e manga i maile la o kou i ngai Perth. Tala whantu le malu le tonu o lo alampa pa au ina. Le nei fo i vai tam ole tausanga. Ai o tātou au tāwale mantua le hanga i antu e piki le whanawa o ngā i nā o antu ia o tau manuia. Flooding can surprise us when we least expect it, but you can be ready. Make an emergency plan for your whānau today. Know what to do, where to go, and how to stay connected. Stock up on water, food, batteries, pet food, and a torch. Stay ahead of the storm and keep your loved ones safe. Visit Auckland Emergency Management to find out more. A whaialo sa ili se a o ngā a mata molo walo. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. Tala whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mō whaatangwa i Aukilani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Sunga, o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo i Aukilani. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa o ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa o tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale o le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Tasi lima i tolu a mo. Radio Samoa. Samoa, I say yo,
asima le patu mai ngai tolu Maliu mai lawana tai Manongi a manu matama pule no foi tu ainga Ofua tamanga fa Afio mai otofai ono ole matua Afifio asima le patu mai ngai tolu Maliu mai lawana tai Manongi a manu matama pule no foi tu ainga Ofua tamanga fa Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5-5 Great South Road manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Avia maua sosa Omega ka Iana lowi moa Omega ka Sabale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka O Meka Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai manukau ne Omega ka Umalole keisi le Omega ka Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Radio Samoa. Tasi mai batolu Amo. O le wa toi lu se fulu tasi minuto na tale o le tulai tolu le rifo i vaenga o le wuli e pe o na masiria i a wuli wha penei. Tanto te Colossian tuai Samoa o longa lue me ia le fionga ia le lume yava mai na vai le sui o le tanto wala leo. Ia wala vole longa pui li o lo tupa. Ia malo o to manu le ngati tono New Zealand. E fa pe fo ia tino e mau i meo lo tupu meo le a tupu. E marisi vaenga o tula i mai ale o le niva yaso. Ja, ole masina fo po le dava ia se muli ole masina fi puari fa talvan tu lilo maiava ma lo le fi le faiva ya ma lo lo sai tute ma nga wenga pe o nga panti ai mai le amatanga ole vai so le sondaf si o li mai le vai ngole awu ya fatalo fatu la to fafonga mua le nei foi au le la solua ya e mese foi el tapo inga se tatu tunu o mai mo mai to e fi la langi e mese lava ia i lātou o tātou pāanga māsani o le neipol kalame mai mua mai ni psila. Mā lor soi fo manuia i e tatanunga ia olo o tutusa i tātou uma tau singa tātou tapa au sili langi o le vi ingala mal whaaftai e fo i pēa i le tua o na lona alofa malona ngā lei o nai e mai tau atu ia marangona fo i ia ua maua le soi fo manuia i so tātou o tunuu ia whapena fo i mātou i Samoa nei. Tanto te tau fai wha malo la valilo malo le sai malo foi le tau antai. Ya o ha mai le tau iante o tau mato oka o le matua i vevela o le neia solua. Ya male amatanga fo le diva yaso ya nava yaso le nima sina antoa ya male masino January. Antele ani yaso timu. Masano pe tasi pe lua pe kasi male afa. Ya o te lo ya o tau na tole. O le makua kele o wha muyanga ngai palasi entu ya o tau lilo. Ia, o le tūlanga i le aso wa suia i le tau i le vainga malangona fo. O le tūlanga o le savili. Faisi malo sila i titi au savili.
Savili o le lai to e lau o lo li potia lava e tatou wa ai tau ia o lo ia ile tawilinga ma le tamilusanga ma whaaputunga o au ma timunga ia i tūlata mai le tātou o tunu ma le Mas Pasifika ia ai o savili ai o le lai to e lau lea o lo o langona ina le taimi nei whai lava si maalosi ia inisi o taimi ia manai wanga o le tuai lea o le vivela sa vivela foi mātou vivela i o po e tulanga foi le angi savili e te whaalongoina le vivela kia tu sai male matala tu foi ia tatou a inga ia ma tua a mo vai o le vivela lea o le vivela o le tala lea lo grandmother traditional knowledge o le vivela o meu matangi fa foi le savili e te whaalongo i lo tino lai vivela iafu ia va penala nei e isi taimi wa toa wale isi savili le isi timu sa sulu matanga o fia le la peitai ia o lea na whaailoa mai le tala pea ma se ma na i tūlā taluai ia o iai ia le tūlanga foi lele o le savili o lai to e lau ia leo lo o afia iso tātou o tunu e au maia ia au susu i e timunga ia o whaititili ia e mo foi le wila ia o lo li putia le vai tau au le au te lenga lava ia i le whanga solonga so tātou tunu ui tiu te mawhaiva o asa taitasi fonga mua ia o lo o whapena lava o na whanga solo e le o tō loa se me tasi o le whato atu ua o ngal te mil nei Samoa i le tau le lua e whato apiki foi tamaiti ia ai o le tūlanga le na le o nomo le pe o taimi foi lele ia sa o ata tau sulu le la matulanga whapena o le wa ia nei swinga laiti ia ona o tawilinga ia o savili ia i le tātou Vasa Pasifika le lik malo fa tai ha lilo i talo sia ia o le tuaini a fa mani matangi malo lo sia le nei fo ia amatanga o le tusanga i tutonu o le tātou tudo ia o le utan to ile vea solon tolo le masino February tolunga ina les free le vai is fope atanto wolia le no famalanga leo le tuana mai fa msidonga le son nafia Michel fa ngol vea son se vai to nei ele i yo ka ua fa masinonga ile aso nafi ona sa fofua e awina atu po kalame le fionga ia a fotanga David Tua il taya ia pe tsa sa fa tali i o le sa anga i me set up ia ele i tau nu ul por kalambele ia wa le ma fa ye ona nga ia tu le tato to lo nga masani fo ile lo tato fa msnonga ia sma fua ai o fa nga solo a cases le temine ia le mata pula sa fa fa msnonga temine ia sa awa ia telefionga au tanga vai o te loa e fa fonga il tato tunu se ri po telefionga au tanga vai tipi au tanga vai ia ile tulanga o lo ia ile na foi mata upui tawal manga o mata upo le manslaughter fa se tanga ta pai valea ia ai o le tulanga lava ia ile au te lenga o le tala ile tau na ua fa mtu watu ia o le foi wa ia ni se fa silanga al tanga luenga le tu sai o le sola i pangtai tua le lile o la utiti o lo tau sai ile pea le watu ina mai leo i la to tau foi lele o selen so mai le lima feta la mo se tangata fatu tuaina lava ina te au mai se fa mtang sao ia o le me o lo iai le ali o lo sa ili nei leo na sola se mai mal fal pui tan malala ia leo lo fa ye nga leo lo sa ili o e foi le team me pe ona fa lo mai tanga nga leo lo ye le team o lo lato stand by ia masa ili lava i tulanga uma e ono o ye ile nei foi sa ili ngole foi tau le ia ona nei pe o le tala foi lele matangofie o le sole na saini ai ia le poloketi tasi le poloketi tasi miliona tala o le miliona lo na tolula le anisi foi o itu malo itu sama le fitu itu malo le wa fa pe mai le fionga le min style and soundanga ia e pe ma le fitu itu malo le wa mai sainia ia miliona lo na tol lau to fafonga mua o lo fanga solo lava tulanga lea sa to lo la titi ona onisi fo io o tulanga fo ie tua to reportia fo fa vai ia o fa nga ina o le trench lo na lua ia o le miliona lo na lua
ia o lea la ua ngai mai ia o le miliona na tolu le ua ngai mai e tu ina atu i mtanga i tu malo le sola le na saini ai le miliona ia o le sa Yesu i o le fio anga o pia ia i le whaatinonga o le saininga o le lato miliona le lato fon whaavai ia i le tūlanga fo i le ia i tu malo ma fio anga o le ua avela lato miliona le tolu o le saunanga le fionga le Minster o ro tuli na ia mai al tatou tupe lea le 5 miliona le na ofa mai ia ma fata oto mai le na bata wal fast e fa pena na tu faina ta miliona tau sanga o le la na foine na fa ilo mai na nei le saunanga le fionga le Minster ya langa aia ia o fa pe mai ai ele o te tawhia le tupi ai le fa pe mai ia le fionga le Minster le tawhia le tupi na le au mai afa o nga ele ni reporti ne ai e tu ina tu reporti o na fa mtu mai ia ia o le sibaenga o le vaenga o le miliona le wai ai wale o to tolu ia vaenga man tu sa tolu vaenga o le miliona sa ia sa afa pe le miliona na lua e au mai mua ia le operation le sela wono sifulwa fe fo le tongio o tangata whainga ruenga tolu le ofisa ia o le whaanga solonga o mea mana mia le ofisa malana whaanga solonga o staitasi ia whapea fo i pili o le vai, pili o le moli, pili o le telefoni ia ato ai maalauni a komiti o le fona whaavai ia ona so mai le malta i lua salau fasfulu afe le sa fasalau lua sifulu afe le sa vai mai e whaalua o le taimila le nei i le miliona lo na tolu ua lua vaenga o sa wa atoa le fitu salau afe mua ia ona fato asa wele o le tolu salau afe muli i to tonu la le fitu salau afe nge ke wa avaku foi whape avaku uma le fitu salau afe nga polo ke time ana le ai o nai e to tonu o le fitu salau afe le salau ono sifulu afe ia mo le operation po le tulanga lenta ua i to tonu o le au whainga benga o alauni a komiti ia ma me fia mana bia e whaanga yo ina ofisa tatou fon whaavai i tu maro te tas ia sa fesilingia la fionga i le Minster nau lau whaafonga mua awa e le toe natia le tūlanga fo le o lea na anginga mai le taimi mua papea mai ele ai se fesuia inga le committee le steering committee ele ai se fesuia inga e whaia iai ia ina ua sui nei le Minster a taimi nao i le ia le fionga ia Mupola Ana Rosa ua sui mai nei alanga aia ia sa sauno fo ilanga aia i le taimi ua whanu e le se suinga e alua i pea a e peitai ia o lea na whaailoa nei nisi o tūlanga ua sui ai ia i la tau komiti ua mwhai ona ave ese ia Minster sa ia tono o komiti mai la tau ia wale ua ave ese mai male steering committee ona o le tūlanga whelele ta ua nei wale awa ia tui fono ia la tau le sa ia i le komiti tuai ia ai ua pei le a tau loa i fu ngā wenga ia ai a o atu fu ia e ese fo yo la tau langona mamanatu ia o le isi fo i whamtalanga o le tūlanga fo ilele o le whaatele paveina ua tele na tuai ia le whaasoasoaina o le tatou miliona ona o le tele o vaenga ia siasinga ese le asesinga le isi vaenga e umomua ese fo ile asesinga al steering committee o atu ia matuai ia o isi tūlanga ua peye o issues fo ia i tūmalo ia pei wa tau mia ai le whaamatu atu o le seleni ia matuai ia o lea lau ua i le fofuanga lea lau a lua Minster le wei ton o le fionga i le Minster o le mitanga venga o tupe le tō whalau tim ia a fua wale se va ai ia whapea fo i male a fionga le Minster o le tina amata mai tai e pei ona mātou tala noa le so le fionga langa aia le tō whalanga aia e pei ona ia sa whetala iei ia ma whaamanino mai ei fo ia tūlanga uma ia o le wa iei la tātou whaasoasoa lea o la tātou miliona lo ni tot ia whonga mua o nisi nao mea na mawele so i le tūlanga o le tātou atunu ia mea o tupai tele mea lai tupu o lo o fesiringia le tātou mtanga ruenga o leo nisi o whala lawe tā uai ia la mangoto o ale isa ma salumia o lo o
a fia ia o penga malosi po o la au malosi le fana ia ai o lele i maua mai statou tali le tūlanga lea man tua foi o le sanga ia tu le fionga le ni komisina inisi o fontanga ia tu nui mau ia sa sui tūlanga mai ai ia pe sa acting commissioner ia le fionga ia le a taua le taua afamasanga Samuel afamasanga ia o ia le sa fia ngai malmutanga luenga ia ai taimi o te iloa o mai ia se ripoti foi e tu sai o nisi o mea sa fsiringia ia le itani mai le tatomtanga luenga o leo Alo sa noa le luma yava. Se tanto e me itasia tua i tua i le whaapopoina o lesi minister le tono o polo ke tile a miliona dala. Ala se mafua ngali. Ia mantua foi e lua Minster i tono le o polokets. O Minster o mtanga renga o tupe. Ia ma le Minster o tinam tamai. Sa ia Minster ia na ia i foi taluai. Sa ila fionga analosa mulpola analosa. Ia tula i mai ma Minster o fuingi. O tinam tamai tai. Ia whapea foi. Sa ia foi la fionga ia la auli. I le tūlanga foi lele o le steering committee lava ia. Sa ia foi ia nisi o sui awai sa tu inatu ia tonu ia wafo ia se singa ese ia komiti o le tūlanga lena la ia na maua le isi su ia inga le nei nta ua langa ia o le whaatele vaveina i le tūlanga foi lele ia vave ai ona whaamatu mai ia se leni alua kwa le li poki sau lor se leni awal whaateta inga la mātou ana alu filua na alu ia le na mātou ripoti tonu po o le amatanga o le whaiunga o ke topa amatanga o November. Se vai tau o le vai taimi lea. Ia, i mō le mātou whāse la urua sifuru muli o le miliona lo na rua. E o mai lan taimi nei. Ia, o le na longo mai fo ia na nei ma mātou tala noa. Ia, o le awa a te le vave ale le whaasoa. Ia, mai ripoti tonu. E vave fo ina awatu le miliona lo le tonu. Sala o le tūlanga na le whai mai ia le fionga ia i le Minster ia langa ia. O le tūlanga foi lele au mai reporti ia na tala noa ia le o le steering committee tala noa ia isi issues wa au mai o complain o mea uma whapena. Na whaatua ia lea o le mea lewa ai ia lato na ia vave o na whaamatu watu pāsia ia li poti ia mai auditors ele au mai le ia audited reports ia ona au mai lola ia tonu ona fai e toile o le fofuanga le whaamatu watu seleni a mo foi on whanga seleni ia o li poti fo ia e tawana au mai e le ngata ilea o plan o fofuanga whaataatia a fon whaavai tai tas ai o le siningia o Minster ia o le ana ia le amatanga ia Minster i tonu o le fon whaavai o le steering committee ia ai pe o tūlanga na il fasuia inga lea ua whai nei ona o le tala alanga ai pe o na maua le so ia ua le fono atu ia le tele o isi o vaenga o le komiti ia ai pe o le atua ia i la matoloa ai ia le fesosoani lea le tatou malo e tu ina atu ia tatou i tu malo e pe o na ia le whaatatianga le malo o tūlai nei Malo whautanga lilo ia o lea nginga i lunga o le weha moso o ima o penga te whaila. E le tūlanga foi lele o le fusuisu ia i o foi numera. I te tonu o le pāle mene o Samoa, e mi se ia le tūla i mai o le tātou whinga malo o lo i le timine. O i se tali mau tutu i foi numera i e pe o na tāu. O le i tuanga i le walanto i le tu mau le sifuru fitu. Ia, o le foi na foi mai le si teimi e toa iwa wha popoleo no sifuru ma le lima. Ia ma le lua se furu lai te tonu lava o le vaenga wha pufai. A le wha tua i le tua Samoa o tasi, a le vona te wha longon. Wa mai, o le fu o lua sifuru ma le o le ale sa o ngā o le mta bule ali luma ia wai sausi la fia. Ia, tonu po o le mata bule e te whetala i e whonga mua. Ia, o langona na i o vaenga wha ufai. Lai au mai i lato mai tau a lato ia i la lato tu. Pata ta inga o le ta ua le tele o press conference ale fast lea i le saunoanga le lato te fono le fionga ia lauti. Ia e ros fuluiva lato sui. E o press conference muli na o ia ile ta ua e whapea e malama ele ta e au e fono.
len whape tu e whono ai le latou. Ia o le ala expect mai e tawana o atu le to aiva le tonu I le sfurulima le I le kapeneta. Ia na to ai le o latou lua sfuluiva. O wainga whai ana e au mai le tūlanga lea I tono le palimene. Ia nai te sila fia whangamua o lo o whaamanino mai fo I le fionga I le whangawhetalai. Lana ia fo I tu I le tū ma o tio lana fo I ngā luenga. Ia e mai se ai. Ia o nei mea umai e kami kua. Ia ele o iaisa me whapena o te tono le palimene. O lea lava e moni I fina ngalo lava na ia o vainga whai. Ia e lafo mai lai tu ia e whapena fo ila le vainga whai le tuangai, le HRPP. Ila e maa ua ala tu se fulvalu ia la tu sui. O lo una malama anga I le press conference mulimuli na le ana sau no ila uli whapea los fluiva la tu sui. O le expect mai o atu ia le ivale I le sfulima le kapeneta. Ia to ila to los fluiva. Ia ai o le tūlanga na ia le I o atu I fono ia ila tau ia na maua le tala. Ele I o atu I fono. Le ana whaitalu ai nei le si wai whatanoanga mal tato autustala. Ia o te iloa ele ino ngoina fo I mātou le press conference lea. O na I elo langona ele o se whatanoanga fo ele posfontanga autustala sa tu e whaia. Ia ai lava se por kalami alwain whaia o na o autustala ele fo I aso. Ia na lai o na maua lato whatanoanga lea. Ai ilo sauno ilo fetalai mai numero ka kwa mangi ngoa ka ko me pe ka ko pe a fono palimini ola tulanga yai le fo ma wal finanga lo le fionga le tsa yo le tuangai ile sa ilio se tulanga tau I tula fono ya malona fo I tali mai le mata ukule le fa pe mai ia tula na te langolango ina il finanga lo la au le taun fa ma vai mai le fionga te meta palimia ia o mea umana ia o tala ia fela fo I mai la fo mai lai ku la fo klei ku ia e o fo lai I le vaenga le walua ni pe ona e ta wanu mera ia I tono palimene e se ivanga na wa ma se fai unga lo ia mai le fionga le fo fetalai ma se ainga I tono palimene ma se me I u ia le fono palimene ia ona faila ia le on tato fa peani wa vote of no confidence ia le fionga te mai tai palimia pe wa sui mai numero a fea I fea ia o le tulanga na ai o tala lava na ia o te whamanino atu ia e sa o le na lafo o le ana whai mai saunoa mai lava la auli e luas furuiva la tau sui le si fo I tulanga na saunoa I la auli o lo o le stala tangata fou la tau ia mo le whainga palo tau lumana I nei ele o tau fia o no o wa nga ia to ai la to fia le stala la to wa nga fa fai ele o yese tali ale fionga ta mai tai pale mia ia sa fa pe na fo ona lo te mai ani si o wa nga fa lo to I fale la va ia I swinga tofi fa nga ino se leni le va nga fa fai ele tulanga nai I tatu press conference ia wa umatu ia la na fa manino mai ai va nga fa fai au se tala fa pe o se mele o il tato palimene o numero le wa yai o il vai fai mal numero le o I will cross the floor o I la fo I fai penga paluta o le mele tu le ai la fonga mua se tato talia pe ia lupe o mau ia il fontanga al palimene ia po le fo le unga o ia pe fai wa ave se legal challenge ale tuangai e lui nai le issue le watu punei ma fa pe ai le tata watu ia po fe tonu e fata o to mai e fa masnonga ia le tulanga o le tulafon Lani, ma no fa tia lilo manino le man tolo vai olo no winga la o le fiangia e o le matangi le e mo ma ia tanto fa tolanga ni ia e se tanto o afele to e to o fia il palmene o le tanto tru wai o le simita tele le sa ni tu nei ia o le tape nei na le talo le tupe o wan tau sanga fa le tupe lua fe lua lima lua fe lua no le sa o le ali o le tulanga tonu ale na e tofu ale fontanga e pe fai lo le fionga te mai tai palimia ia mamata upu foi wata oto mai o le mata wal na le ole anga I o te lo le fai ungal masina ni le fontanga I le fai nga o le tatou talo le tupe
le pasiaina awa a fai le pasia me palimene ia ua oki foi ka ko poloka foi ia le tele o ngā luenga ia me sai foi ia o tatongi ia o alauni mea uma whapena ia ona o le tūlanga pea whapea le lotea le tatu tala tupen pasia ia ona tūlaulawina lono wingo lai ngalue ile se furulima lea o le kapeneta e me se lava ile fionga ile minsta o le mtanga luenga o tupe ia le tō whalau tim ia o lana mata whai o ilea o le tūlanga tā ua na a whangabua e sa tilo fo i e pe ona e ta ua walanga e apo ia e o tātou tangata o le whiangia i leo le matangi i le whai mai o le aitu ma le aitu o mai lo lato langona o mātou le i le malusianga o te tau ona wha mawai ai o mātou le i le numera o te tau ona e step down mea ufa pena e tātou te tālia lava ia le whaamtalanga e autu ai ma le whaamtalanga e aloa ia ma mea uma e sawaria mai e ala i le whaamtala mai le tātou palimene ia ona tātou mawai leo le tali tonu ia ma whaano fafile mo e fo isa matau Lele, ele o mauti noa la pe ua taunu watu ia le whirangano leo le teita i le itua ngai i o i le whaamsinonga e au maise la tau whaamrinonga ia po la tonu al tūlanga le tauna savaria el tātou i masina ia e fia e i volo o tutoe o le tau sanga o le sao le o i e se furu ia o le tūlanga na o le usau noa le whionga i e tai o le itua ngai ia o te iloainga a whai wasau noa ia o te ilolo wai le ala o ngā luenga atu i le whaamasinonga la la tau fo ilui e whaamanino mai le tūlanga tonu le wai ei nei tātou po le mautonu e tā uenis pe mai e le o mautonu le tūlanga le wai ai e tau ona whaamawai mai e le whionga tamai tai pālimia ona e le uto atele se numera o le vaenga whai o lo tūlai mole malo lo tūlai ma malo le taimi nei o lo ia te ia ai o lo tele ia le numera i le isi tu ia a whapea au mai se fina ngalo ole a mai se whai ungal whaamasinonga ia pea whai wa baturia se lu i whapea ale tuanga ia o ina ole a whaamanino mai fo inisi o wala o le mautonu le taimi nei ai o te manatu o le tūlanga le olo ia nei o le tūlanga o lo ta o te lunga o le tūla fono tonu ale le ia i taimi nei le wai le outcome lea ia ai o le tilo ani se tata o te nuu ma le whionga fo le tuanga le te le tuanga ia manisi fo i o le vaenga wha file fast e wale tarapia ngai le tūlanga wa rule le numera like titi i lo tata o te nuu ia ele mawhaionga whaisa me whapea le fo wai ia i wha upunga whai mai e na ona fia ave ese lava mawai mai o le whionga tamai tai palimia ai abatu ia le whionga ia la ulian mali ato o le tele numero lo iai e whai ma taita ma palimia ma taita ia e manino mea umai tula fono le tata watunu le palimine le estu langa whaapea i Samoa e ia lau mea o lo whai ai o lo whaatino ai ia le ia whai ngā vaenga whaupwhai ia lau mea o lo whaatino ai le malo e o al palimene i le executive e o fo el palimene whapena fo el whamasinonga o lono winga ia e te lea le maninonga tātou te maua pia whapea e mo ila o le ua awe le legal challenge le a le whionga i le te o le tuanga ima le vaenga whapwhai a le HRPP e au ngā fo se i tātou manino ai po o whela o lo tonu wai le tūla fono ia malona whatinonga e tauna iai ia maltulanga lea e tātou e manatu ai nisi pai mai wasi se le tūlanga leo o whaatino i taimi le nei. Ia, o le tūlanga na, o le tūlanga whailele whonga mua o le ngu o whakarikat. Ai, sila whaila ia le whonga mua. Ma le oto e lava se taimi. Mari. Wa le oto e lava se taimi, e le oto e tele ni maasina o le paya inga le nei. Ai, a tilo i legal challenges ia pe awhai. E le kasisa maka upu court. O inga whakawale ai lava, whai mea uma nei, ia wa se sila fo i tatou whamasinonga i tu ua, e tele ia. Lono inga, ia, it take time. Fwai lele le tūlanga o mea uma whapene. Ia, ai tau se le lofo le tua e whamanino mai se mea o lo iai ai. E se alangona o tangata, ai pei o la u le nā fsosoni atu. I sa u tiloma lo uiloa wha altu stala iei.
e se vanga na au mai alo ia se tala mai palimene o tulanga lea me tatu titila ina fatu a mawale se swinga il tatu watunu ya le a fai fo ila ave ia mata pule il fatu la fo ia o fai unga fam sinonga e tu ina tu fo il palimene e titilo fo il palimene le il fai unga sul o longo winga le la o me le sfinga pa lo ko le fa so lo ko finga fa msino o le sa o ko ngwar ngari di do a ya wa o manto fo e le titi timing na take fa msino nga finga pa lota ia sawa i whamasinonga o su fo i o tau whaaleanga isi ia sua fo isi nunga ole social media ia le wo umel mta upul nei o umal nei pa ingana o whamasinonga mea i ka kuki tatu te whawa ai ati ailo na winga ia ele onisi fo mta upu ai ono lea ia tau o tangata wa afia abatu ai whamasinonga ia maltitilo ile tūlanga wa ele tatu wa tunu ul taimile nei anis la tu te le talia tūlanga le wa iai me maini si ele sa o le mele wa iai ia ai fa maini si lo la tau ta tonunga o le aia wal ma lo pe o sa no le fionga ta mai tai palmia ele ai masenga luenga ele fatinoina ia le fa wa le milionga ia o le pepele le fast na tula i mai o la tau ana batau ina ia tofule le tu malo mal milion le tau sang ia le uto ia mata fo ona ona faalul milion na lonto matang mafai na ia mae ale le tupele toi ia ai le umale pa inga le nei e pe ona fola tu ai ele vai nga fai al fast o tula i mamalo malo fa taya li lo mo fa mi no ngal mta pule o te le lo ia i finga pa lo to to na ia tu wa pina va ve ona le stala me ne yo sui te va ia pe manga ia vuile le tau fa lo ngolongo o le wa va ve ona le stala ia sui te va o pati ese o lo ia i tu tonu o le tātou. O le asa wai ia mai tau ia i o loa tau sanga o e tau tuaina. Ia lo tātou tunu i mene o whainga palo, tamata penanga mo whainga palo. o te ro le winga sa no nga le fionga ia la uli o le stala ia la tau vai nga fai e wai e la tu sui fia pe ia wa o te fia rani le o te mena o te aru la lu fa man fast ia ngali skalale la tau vai fai aolo o iai a aso mataimi e tala il restala ia matapuni e foi il restala o suita wa ia mai le vaenga o le whainga parota komisio whainga parota ai ile tulanga ia o le saile o sui fo ie tau wa mai i vaenga whai ia ele malolo o le kaiminge wa kaunga wa tau na matua alu ale le sailinga a vaenga whai lawa ia ina ia mawala tau tangatai i te tono o vaenga whai e tamu mo e mole mo le whainga palo tau lumana ia o lo ulan na malma anga i le sauno anga le fionga ile tai fono o le fast le a fionga ia laus o lea ua whaidoa mai o lawa i tanga te loes furu leo atu i ala taulo no winga ia o leo atu e fia le stale a vea masui a wai o le fast sui tamo o le fast ai le tātou uwa e ngale o komisi o whainga palo ta lea i ale taimi whapitoa o ki topa e nae a matai ia restalanga ia matapuni ai fo ia ina ia mawhai o na restalatu sui tono whaatu la fono i tono tato whainga palo ta Mano va taya li lo tele mo tino pena mo se no in tele no anto le come sino le official finga panota ma te unga ye tu ina tu tonu le tanto parliament i te unga le o tu la fono finga panota ia ma fo tuanga fo e pe o tu ina tu ele ma manu le tu o ile committee le sa ilo ina le te ina le o tu la fono o mene io finga panota I le vaenga la le tula I mai nei le tau mate ai o whainu mera. Mate o no whainga o fie o Natalia ma pāsia ni teunga. O me nei o tula whono o whainga pālo talilo mai ewa stemila tamai. Tausanga fōu whainga pālo. E sa awa oi olo oi le vaenga lea o le pāsia ina. O le wato e alu consultation si tua. Il tu la fono foi le tam fai
le stala mai a tātou tangata I whafo, ia i maltulanga na te whaalonga te e whape whaion pālo tamai o tau I whafo. O ngai ke whi pālo ka mai? E le o le mea lau te whai atu e lilo. O le mea lau te tuli antua. Wao le ua umara sao noa I le sunga le komisine stasi fo I o ala ata. Ma whape mai e. E le tele ni teunga o le tulafono lea o le whai ngā pālota. Pita, I le mai tau atu fo I le whai numera I o tātou pāti, ma le tūlanga le tātia mai e le tātou mālo I le temine. E le o I se tūlanga mauti no fo I le a me le li whai le tūlea, I e po o le anga I le si tūlea. E pe o le winga na o la ofisili. Pe na mo se lua no ma le komisina o le ofiso whai ngā pālota. Ia wai, e se ale le mautu o fautuanga, ma me e ono teu. Ia le facilitele. E ono pasi ala pe avantu tono le pale, mene pe a tau ofi. O le tula fono na, o mea o teunga na, e mate ale itale noa mele fionga I le komisina o whainga pālota. Na paule tūlanga sa matau siringi al teimile na matau o oti o le ngaluenga le wai le restalanga. Ia na mawai, ele tai ia le tātou o tunu o na uma na restala. Ia o nisi o le tūlanga le tāua, ele whemuwa inga o sui. Masui ai foi numera mai le whaing whauwhai. Tūla fono na le sa iai sui foi la ia le whatoptopi. O na iai la le tūlanga o te iloa ina o la ea lua I tautunga waipe o na tāua foi le fast. I lato tula I mai o tula fono I atoe o atoe teu. Ona sa whaato pelau ona I lato mau sa whaato pelau ona suia. Ia, ai asistila lai le totu ngale wai ni le tato tunu. O se mea tau ona toi teu ma tilo le iai. A wai pei wa whelau toa I e manganga tele I le numera ina ia mawaile le tai maltula I mea le pawa. Lewa eng whauwhai, ma lewa eng whauwhai. Ina wana manatu malo langona. E pe wa ave se ai le tulanga foi le leo. O le manatu wana I le atunu ule tilo atu. O you're a member of parliament. O lau task le na ea na o ai tono parlimene. O le tulanga le tatu watunu. Ina ia tina e Samoa, ia tausio tatu tangata, le tu soi fua maloloina, le tua o onga, o fuala au fasaina, male mele wa yeka ko umana. And e no fola ma fatatia lo langona il temine pe na FC ni tulanga lea. E ole tulanga na ela titiro sa ye tulanga foi lele e kukusa foi no ele palo tano no va ai te me tula me to filag tu sal foi numera e ko e move mai ale sui tasi I malo I tula I lom fenga malo. Ina tulanga foi le ne ia maua members. Yeah, all the facility and officially was that the main thing in the email vying a fight. In a yamawale malusianga, in a yamawale le numera to like it malo, which is a good thing. Ele mawale malusianga, I atitilo la, o lato anabatau, o lato manaonga, o lato wanganga, o lato malusi. Was it for Samo? Oh, it's just fuinga leo le mea ia na le anga ina ia fai numera na ia fa mau tu la tau pawa mal manu si anga lea ai vi folo ale na ku foi la isi me fa pene ala sa lo ngona ia oi fonga mo wa lo na na tu la foi na tilo tu langa le ma o tilo foi ia ile lauli wina o ilo longa o tu la fone pena eta wa ese mea ele te tawana wha atapitapea, e te tawana tilo to alele ia I tatou wenga malo mai la tau olo o whaia tulanga lei amendments. Ia malpali mene foi. Awana ia isa mea se tulanga e te tula I mai ai e whelau toa iai. Whelau toa iai ona ua tatou wanganga tele numera ina ia mawale whaapawa ina. Wata atia le task. Wata atia le task. Sa tawana lena alanga ina mato te tula I mai, mato te whaian melea, mato te whaian melea, mato te whaian melea. Sa o wanga e sisili tata watunu. E ina I tangata o tele ipu ea sa o tal noa ina I to inam na ilo mato al tulanga tonu alea whanga mua. O le whaano noanga na, o le lato langona na, o le lato langona tonu na, whai maila lato langona. E pei wa e se ale me wanga iai au ta atia le mea sa te tawana I tu mua
na tu mua ile nganga mai mafofau o se sui fai pule o ni tangata e ia le tātou mālo le tūlanga fo le whamua le tātou atunu iso se mea po le ani o matou senga o ani isu sia e tupu mai ni ai e tati ani ia fai le ngā luenga ina ia awal tātou atunu ina ia le pea o le mea la o le main thing an fai mai i tangata ia tea o le tūlanga le isa Mani. Ioi, tūlanga le isa. E mai le lato tala ia te au. E mai ua matua au verse. Ua verse ale le isa tonu le tātou atunu. Pa mata ele o iloa te li. A o le tūlanga na. E o le tūlanga na tā ua se tasio ta mawha pia. E te tau o na ia tunga le wha malusia le pūlenga lato te controllinga ma te ena le mea lea masailia pa wha ngata lo. Ia, e awa le root, o ala le root, o tato malo, o la tato malo, o tanuanga le parlimene, o ai parlimene, members of parliament, o ai members of parliament, village and district representatives. Lona wenga, o tato sui, a wai mai ia tato i tu malo, o se tūlanga tāua foi. A wā tato o le root. E tō tala noa mai tūlanga foi le seu manu, a whangambua. Sa wha ilo le tu malo e fili, tu petoa le tangata e anga i mai palmeni. E fili tu petoa le tangata e anga va e anga i mai palmeni. Ia o le tūlanga na, ia wha le anganga, ia wha le tino, ia va ai soifua le tangata, ia alofa, ia ono sai, ia lava pale, ia awane i manatu ane na o ia lava. Ia o tūlanga o mana sa te tata noa i nei toi ina o lato sa sa whai e sa iringa. Ia e iei foi taimi wala pe ai, le iei latu la fono a tato whainga palota. Awane i whain whato sina, pa wal whato sina e whai o lo whai loa o lau sui lea, o le sui lea, o lo leo e o oetsu lai mai e a wawe ese kama whainga lea lako alwe i papakiwa lea lako i lalo ma le luasi fukala, pe se lau kala, e sa mea na, whato sina na, awane i whatawina o tatou sui whaipule. Ia, o sa o lea i lau fesili ua makua falala ke le lau fesili. Ai o le tūlanga e tātou tatalia ia tau te ungana le a fionga le komisina o whainga pālota malona ofisa. Ia pola ase tūlanga, ia e monia, oi, ua leo toi lava se taimi, a te tilo foi. A whai o lewa, wa lewa ona whaatala noina, o lea toi o lewa le pipeline, toi a le pasia. Ia e tala whiaunga la, awa o leo te iloa ilo ulangona, o tu la fono na le toi te teu, lawa lewa na whaitawina, whaitau mua, whaitau nunga lua, lewa toi awe itua, le alua le process wale le toi awe itua toi whaatala noa mwhaalia, langona mwhina ngalo le tātou atunu uyai. Ia, whangabua pe o le ana sosoania tu tātou mta upu le fiafi. Ma lo fa e pe o le winga o la fa mtalanga. O lewa ese vainga i tu tono le tātou parliament. E fua le foi numera e pe o le tāua. Ia ma o le taumante i le it. I le ete le tūlanga e pe o le iai. Ia le tu e li lifa i ei fina ngalo su ia fai pule. Tātia ese i tūlanga tau minister ma tūlanga fa pe o le malo. Ai o su ia fai pule. Ia wa e fai lo le fai ngā pālo ta voi lele o ai e sau no mai le ioi. Ia o ina le pe o te fisilingia foi lele wa. A fai o lena fia tau sanga lena to penda ai al komiti fa pāle menelea ina ia mawaa teunga. E fa tino ele ngā luenga le official komisina o fai ngā pālota a wale pālota o le tau sanga fo. O le fisilila. A fai o le mele le tupu i fai numerani. Fa matai fa e fai ngofie ona pa sia e le pāle mene o sa mo. Le tūla fono po teunga ia o le tūla fono lea. Ai fa feisi mau tūla fono ia lea na sauno ina e ono teuina. Ia, e monia o le tasile nā tūlanga o lea fo isa mantua fo intula ile whainga malo wai nei o la lato anawatau fo ilea. E o mai loa e whaisuinga i tūla fono nei. I lo ulangona i malo uiloa i la uwa ai e le mea lai le taimine tūla fono la ia peila tūla fono ia wa ilunga nei o le tūla fono suinga le whaavai tūla fono i le whamasnonga le toi tu whaatasia o le whamasnonga le wa i le ala fua o le o atuina pāsia ia pena fo isi tūla fono e o lai tūla fono ia whainga palota
Awa e monia oi. O le ese senga le na o numbers. Ma o le ese senga fol na. E alai ona le manino le palo tale istangata. E sea, na tele o ilolo na sui a waile al watu. Ioi, e tau na yele tulanga fo le ina ia whaasai mai whaatosina, mea umana le salo tea. Whaasai le wale nei, o le tula fona temne le to whiwa i taimila na, a le sa e tula fona mua na le peona uta ua. Pe o le alfai mai ngei o le ua malo, o le nganko e sawa o le i a le whaakali le pola poi whainga malo le a whaatautai al tatu, poi le vai whai o le a whaatautai al whainga malo. Ia nganko koe pi mai au o le fia sui o i ia malo i, a vea mwhainga malo. Tu la fono lana, e au ni tato fsiningia le fionga i peo na e whaatula i mei fo i numera ia. E au na fsiningia ia le fionga le komisina o whainga palo tatulanga o iei nei po o ta atia e lunga lau a fono. Ni ona tau te unga, ia po le mea foi. Ia ele o iei, e a whai o iei. A whai o le whato amata, ia o lono winga la a whato pelau fo i la whainga wa ele la titi taimi e whai te unga. Mantua e whai consultations. Tai pe your consultation lewa wa call nei ale mtanga ale officer al pulenga malai va aleli. Nei va ile ile fatatanoanga na. Ni, o le ane me nautu. Fatatanoanga e fisiningia el fina ngalo le atunu isui. Fatatanoanga e fisiningia el fina ngalo le atunu isui ngotag. La si tia ia le entry fee fo ile le kapa le mall parking. Ei, o le mea ni lino o le vanga sau o ngā ua sui. O la me whau e sa o le vanga sau i lunga o penga tawa i langi ngā ua le vanga sui o le terminal 4. A le ari makala le terminal 2. E moni e pese si e na whamtalanga nā nginga i lunga o penga tawa i. O le tūlanga la langa na watu sa o kongu terminal 4. O tele i tongi se tupi. Ai o le ilasanga walwai. Ai o le tūlanga le o kol mai. Ia o le o whaasala lau e le pūlenga malai waalini. E au o na whaatala noa le tata watanuu. Ia e le si tia o le tau o le me pakaita avali, ka pak. Ia whapena fo i mai tatou tax. Ai o le tax le whai. Man kua so isa kongi ka ko tax. Fo ile le sa whai ngā o i whaf. Te pacha tax. Ia o te iloala. O tūlanga na lewa nga ia le pūlenga malaiwa le te whaatala noa. Tato tunu pola sola tu fina ngalu. Si tia mai ka pak fi i le 5 tala nga i 10 tala. Ina ia mwhai ona whai nei. Ona si tia i le tūlanga na lewa i nei o lelai e ave i tua whaatala noa. Nga o ta ua e pe ona tatala noa i fo i le amendments o tūla whono ia. Ia e whapena o maa whaatano o le tasire na watau ale al whainga malo le antula i mai whai. Ia a ia whaatano anga i tua. Ia sia mea lai titi a e sui. Ia ave pe i tua e whaatana noa. Ia le alaua whaatino i fo. Le malo whapte e ala no whaentu le na si i mua mai le tau o le vaenga le. Ona o le nā nginga i lunga o penga tawha i langi a lilo mai awa. Ai a whai o na whato a whai le whaatala noanga male mamanu o le atunu. O te le iloa la i aipo le an whaatala noanga a ngā mua si i ai muli whesi. E le asuna i se ngā voi le male tā mua le au whai e whaanoi muli ta ilo i soufida ngā. O te iloa o ina leo mafu ai o na whai le whaatala noanga. Pe a whai o lea na whaasa nā nginga i lunga o penga ta whai langi sa i se si tanga. O lono winga i mautinoa wa i ta la tau o whai se whaasea i le tātou o tunu. A wai te tau o na whaasala lau, mamanino, taipeia o le me whai le lakwa e mōlia o le leo. Mōlia o le ke paka i lunga o se building, ai o le wa e whaalablave i awala i waita awati. Yana la tole leo fai mai wa umane yana fai mai le warning. E fate o ke le malam lama o ke le lo se warning. Pena umala mele a fai o le na si tia el pulenga ya mlava le terminal 4. Le domestic. Lona winga la e yaila ila tau fasia. La me wa SSL International malaiva le malikako malaiva le i le kapaka.
A faila nei tangata fasia le ala toi au mai ai le avanua le. Ele pulenga malai vale le toi fai ele whatanoanga le alo no wingo se me whapena olo o iai. Ai o mana ia tato wanga i umai le i le whatanoanga le. E se i sa ili fina ngalo le tato watunu. Hawai ia ka ilo ia wa uia e fai kawa o si liva pa wa wa i mlai vale wa kele i o ke alo kala kupi. Ai te tongi ia e tate alu atu o tatu i lalo o i taimi o ngao ngao e te fo i mai whawhai te tongi ia o na langa once ke enta ele malai vale li e te tawa o na tongi lau filia. Yeah, from 5 tala to 10 tala. I lo wa tangata. Yeah, e mau ki ngoa ala we ka complain fa pe o kele ke ngasi ka. Ai so fina ngalo. O le ase o o le pulan malai vale li. Pe ai se al me o si ia. Ale ko fa consultations. I le ale fa sitting ia. Ya ile tulanga le au le fa ia fa tan no ngale on tan tan no ila ile au lo unna la ngona. A faina si o le no inga i tangata complain le wa tafai le fina ngalo le fionga le li of Cecilio pulenga mleva le pe ya la sa ka fa tana noa ave pola le fina ngalo le tunu pe la te lava tia si tanga pe le ai o ala yo me ele le anga fo ka ko luma fa yanga ko fo mai ko ama ka ko ele se me le anga ia me pa wal me ia o le fai to ina ia mafai ona awana i ongotia ia te soi ali fonga mua le ke fai ka wa me fa pena e ano lo kalu no fia ma ngai asi kanga foule sa pe mai anga nga pala lua ele complain e vai lar ko fo ile le me ko le la pe ya sa ka ko kala ngoi ka yoi o me ana tupu ma o tupu ya sa tupu fo ma lova tia lilo Anton ya banino le man tole vai se te mila te mai i le fo i o tele i lovo ia o ia o fo se fa tal donga ana i le sam do mai tele i lo na wa man tal fa tal dong ai le nga o le na man tua io e mai io mai lungo le penga te fa i langi nisi fo io tu singa ma vina nga lo fa li o le malo le tu ia e pe o le na ia e fa ta io na wo fo se fa tal dong ia ele ia uli antu ia le se tol nei fo tau sanga ma le fa mati ya i le tūlanga i a tātou tūla whono tono o le whontanga al parliament. Ya tono le amarino le mantola vai. Po a uma ia li poti a komiti wha parliament. Lea o le a tōlaulawina. Ia wā fo i le whelawhila fo a iu sui a whai pule. Na paule wa enga lepe o na o tamu whai atu i fo i lele iei. I le ese e senga o whai no mera ia iai. Se fulu lima le i le fionga le tomak tai parlimia. Lua se fulu o le o ta ua mai le te whono o le whātua tua i le tua sa mo ua tasi se fulu ma le valu le HRPP. E peo le ngangana o lau fisi. E whaamata la e whai ngofie na pasia i atu la whono ia. Pe whaamata e whai ngofie ona te ena. A wai le se senga i o whai numera ia ma le tātou tau mate matenga le whai le temine. Ia ai o le lau koe karia ui e lau si. Ai sei longa o tono pale mene ma o le aso le fontanga ali no e ka wala kala ku ye loka vai vengang sa tauna e manino le mai i le pasia ina la tu la fono e ono fa le tonu ai mantua ai to alu nei te mai mo la to fa fonga mo ai le press conference la uli male fast na e au mai ele u fa pe la uli o tu la fono ne no fatatia mai mo swinga ma me mai nga wenga tu la fono ia ele ai ma to tele fa tu ese ele ai ese ai lo la to langona lango ina yesuia o lono winga la e au fatasi la i lo manatu pe ata to fa winga ina le tala la e au fatasi la pe o ina sui le tu la fono which langole o le na batawa le fast na watu ile lato whainga malo ina utulai ina ia suia ni so tula fono wa ngonga wa ia fianga i tatu tangata lea wa amata tula fono lea al whamsinonga ina ia tu fatasia tasi le ulu al whamsinonga po lea lava le singa o lalo le Lands and Titles Court malunga le Supreme Court e tasi a e mawhai ona oversee mai lunga le Supreme Court lalo i le LTC Lono wingala, i le whaupunga le nā le saunoanga la uli, o ina la e tali e lau fasili mana i ala lea. O lono winga, e au whaatasi ala e langolango i whaatinongonga wenga ina ia mawhai.
tulafono ia na whailoa mai le atunuu ia mawhai o na suia mawhai e se ngābenga. Lele, manino le whaamsilia lilo, taimo le sosoni mei fo. Ia, i se tau mawhai atu e whaamanino le whaafunga ngā le tātou uturu. Tāpena atu, ia su ia whai pule o le monta. Wā ia le laulili wina. Ia, ni se fo mata au pula fulsia i malai. I le malai o tia whau. Ia, wā lawa le mai tau atu. Ia ma le tāpo inga malu fo ia le tunu. Ia le ngata i tono samo. Ia whapea fo i New Zealand malalangi ato. E mole atu e maranga fa te tele nei vai ngole fi e uia na lolo wa winga o le tap ia o le na la vai te fa malo lo wan ia wa le no pu yeli o le tato tunu ta wina ia ma to fa pe atu ia mo pele malo si o le tino fa pe fo ila le nga a wa le tau tuina o le tato tunu a inga manu ia e mai se ia fa la potong o lo fa pe le o na e tau tuai matavel ia wa la se manu ia mo samo ia e mai se tato nu ma fio anga Tei atu le tuolo soifua, ia malamanta o le la stofi asauni. Antono e o tia, ia o manino mai nisi o tātou mata upu, malisi vaenga tā ua lea. Pe ua o atu le mata upu le pe o le sauno ina le fionga le tei o le tuangai. I le tūla fono, e lui nai, ia le tūlanga pe o le gailenga singa sea malo, o lo tātou atuno ui le nei fo i vaitang. Wai, awa pe o lau i tonu, o lana winga, ua manino fo i la le sila asanga. Au mai ei ole le afo fa mala malama ia ona mala malama o mai le o tatou ia e pangavo i le ali lo mai se e vo tanga tai mala malama ai vo makanga e mumbu sule me le o le fia mala malama ona e se fo ia lo la toto mat ia mo la to banga va ale fa winga ina le tu la fo ia e tawina ia manuia ne e fi malanga ia tu ai ngolo tapo i bai ia ai manuia fo i la singa o tutoi la fortuna tau lunga mai le tanto filo inga le so. A foi pau ana le meali fonga mua tate mita tata atunu. Tele i o tāleni. Ngofo ai ruma computer lo ia fa se ia na lo minute na fai mai ala na ia fa ugang. Ia ai ele ia le tata wo pe ia lo mea. Wa ia lo ia o ruma computers ia. Wa fai ele tangi ia isi vaenga ia mala wa fa sala il famis nonga. Ai fa tele sa mo ai lam tapo inga ile nei foi por kalame ia solua mastofi ia pau foi o samato mafai wa mau ile nei foi vaenga le aso ia e abatu ai stala o me o tupu nisi o me o tupu tato tunu ia awa foi ile sila fia e so tato tunu lo tapo i mai tu e fia lange me sela vai ni sila ia fa tai foi ile to fa fonga mua i ila volo inu ana fuala au ia o le ala tau mafai mai na ia tato fatasi ia matato va ia toi pe la na por kalami ia so lua master tasi ia ile fa moe a pule alo fa le atua ila na fa so ile ola male malos ia tato to e feilo ai foi le stofio mo ia ilona ngale ia mai nei taimi pa tai tele lava fonga mo tato por kalami so fa so fua mai manuia so ia le fionga ia lilo mai va mai na vai le sui o le tanto wala leo Radio Samoa tasi lima i watolu amo ia le tama fai mai alonga puia li ila o taupa ia malo o tau malu i tu tonu ia o lo tanto o tonu i Samoa o le use antia tolu mala famiru tau te angi le afo le tolu le ni vaengo le o li le tautua ale Radio Samoa A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau. Free. Maua mea aia le whanau. Free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Avia maua sosa, omega ka. Iana lowi moa, omega ka. Tabale tau mofie, omega ka. Fili mai loile, omega ka. O Meka Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai manukau ne, omega ka. Umalole keisi le omega ka. Talofa Samoa.
O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. E le whaingofia le toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wei ei nei. Ai o te pera ina e le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for Rayleigh tai tasi e 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo risila 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo au se talia la fonelo sau top up lusu tala pesini atu mo soa varoa i te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au unanga le ClickX e lafo ai le sele ni i le MyCash a le Digicel i Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Leufia sinana tulimatangau Paapea lava ita ole whanau Ole atu yo umatua Tulita ile aonga Matua awa ete whaau Ona pau ole fuasa eluluti Matale upenga Aveia pisa molenu Sa asia eta faasao Sa asia eta faasao Atini pao Neolata ua uto Se ilolongo pea le fua male pao Ae se io talano amole Sa asia ia mua Te whatala whats fo ile nei fo i tula o le o uli a te utu umalawa te ine matama onga ia ai whapena fo ile tapua inga nei mātua o lo tapua ia lo tatu o atu ia onga ile nei fo i aso wha malo lava le ono sa ia te utu malo fo ile wha malo lo sili nei aso ile a onga whatalo fo whapitoa fo i ina itua asina sina o mātua ai maise ia o so se tasi lava fo i o lo mawhai o na maua mai le polo kalame fo ile nei el whanau tuli matangau polo kalame mo whanau ina ia whapena o na soani pia ina ialo manai whanau whaonga ina o la tātou ngangana tala noi la tātou lava ngangana ia o sina whaatonu foi ia lātou wā mionga o ni whautuanga i la tātou lava ngangana o se tau loto o se pese ia o vaenga umalava ia o loo whapena ia o na whaautu ia ele nei polo kalame ai sili ai foi ia le fisosoani ina ialo manai whanau ina ia whapena o na tapu e ina i lātou i tū maanga whaakerisiano o le ala foi lea o le amata ai o la mātou polo kalame i taimi umalava i le tatalo o na o le tai ala ina lava foi o nai whanau whaamasani ina ia o lātou i loa ia o na ola i le o langa tatalo ai le ngata le nao le whaamua o le atua i le o langa o le teine ma le tama Samoa teine matama faini stato tala pa uma le tatou vaenga mo e tatau na file tatou mtafa yo mo lava tatou tala noanga ma Yesu le tatou wo fa pele ia mau tatou fa fetaia i le atua mo le nei fo yaso ia o le fo ila o le ata ita tu fo ifaya o le tatou tatalo ai fa alongo le mai o tou tatalo fa atasi mai fo i o tou ia ma fai fo le tali tatalo o tou ia le lei tatou i fo matatalo
le atua lo mātou tamā mātou te vi ia lava lo suafa i le nei aso ona o lo alofa tunoa ia i mātou lau whanau ta aftai tele lava mo le ola ia ma le malosi o le ea fou mātou mana vaina i le nei fo i aso io e awasa iai nisi o mātou sa mamai nisi i mātou whaanoa noa ona ua motu sia mafutanga ma nisi e pele ia i mātou ia a ole nei aso ua mātou au lia ona o lo lava alofa tunoa ia vi ia lava oe lo mātou atua ona o lo whaamahoni ia i mātou te talo le nei taimi mātou polo kalame mātou te manatua ai lava ta maiti uma lava o le nei lalolangi le whaapito lo mātou manatu ina i o mātou tei ma mātou o ia ai mātou te manatua ta maiti uma o le nei lalolangi to tele nisi o lo popoanga tia nisi o atu nuu o lo iai tau o mawhewaiwai inga mātou te talo le atua se i fesoa soane lawa fio whana lave hai le ola o lau whanau mātou te talo a mata inga fo i le nei tau sanga ia onga nei whanau pui lava ma lave hai lawa fio te talo le nei aso whamanuia teini matama uma lava fo i le whiangai ai ma le usu ia onga i tae au taitasi to e taliu mai o lato ainga pui lava oe Yesu la mātou wo wha pele wha mole mole lave ai le ola o whanau te tono potu a onga o whale a onga o malaya a ta alo le atua wha mole ia wha pena una puia le ola o lau whanau mātou talo lea wha manuia ngā luenga tama matina ta manuia foi nai mātua tausi le li ia foi le vi inga ia te oela mātua te talo lea lo mātua tua e la tu le sua fo Yesu Keriso lo mātua li ma lo mātua whaaula amene ia malo la bata maiti se le ngai mai o le leo e malenga o langonga aku o kale ngai mai o lan tatalo le tele manatua tato e fa amasani tato i le o langa tatalo tupu tato mamatua ai le mea e fia mana o ai tato e tala noa i le atua faingo fia la wa e lo tatalo ia o le tawal na tato polo kalame e amata i lava tato ina ia whaata i tātou i leo langa tatalo ia i loa tātou wha mua Yesu ia o ai leo whailonga lo nās whanau le nei aso o ka amu ia o tō le alo whale nau Yesu ia i tātou malava ia whaau pōpo le isi tausanga peifo i la o la uo PJ lewa tolo na 5 i le aso le nei PJ la le ala ahalu o la o ngatulanga lua whaila na tōngi ngā onga ia hamo male ako wakua i sā ungi PJ e halu i le onga wa fia lava foi wa maua le loto toa wa maua lona toa file mu va ai o ko o winga tausili ia o tātou tamaiti wa le leifo le ongo sa ia PJ io o atu lava foi PJ o no sa ina iuna te ilaiti o no sa i whaatali lo na vanoa whaasoa maisi tamaiti o makua i sa ungia PJ manu wia lava lo halo atu i le haonga tūlanga lua wailoa ia le la mako kapua i aku ia makua i anu le ako o PLV8 wailoa ai sa awale ula vale anu le atoa o ia mawhaalongo mausi sa ia whaia onga whai uma mio au le na o ai oe ia matau mawhai ina ia tapue oe i totono a onga amata ia all the best PJ ia le au tātou la le i akoa tātou la wā tōle tōlu nei
Yo isi leo wa atoa le tasi tau sanga ia vivi umatatou faafetai a Yesu mo le ola fou faafetai fo ia tamama tina io va ai o ko le manga ngai o keke uma fo na fai tina le keke au le lava faatau fo ia tama o ka ni me ai e fai lo ngai lo was fanau awala ne ngalo ia te oe faali lo wa mi o faalo alo fai le upu fai ngo fie kako upu faaulo faafetai ia faafetai tama tina so se tasi lava e alu aku fai mai happy birthday awan ingalo fai ia faafetai lava ia io ol tala na ile ia se tele pa wale na ole faafetai ia ola sola ni li tamaiti ma ngai tatu tu si fai tau io sau fai a onga mal tatu tu si fai tau se fai kau fos ka ko kusi le nei aso awa tu sa le yanga luenga ia le a fai tau se fai a onga ia ma tatu nga luenga ia fai tu tonu ole fale a onga pe a o tatu le a onga a mata o tatou tusi la po tatou tala ia faalongo mai o tou o pepe pule faalongo mai o tou pakakangi aku kel fogil fai aonga o pepe pule o ai o tou e masani ona mata i pepe pepe fo ile mai lunga le la au ai o tou hale no foanga au le ia fo ile tele lava pepe ia le a fai le ia lu fai ata mama tina ia o fo te pole wa ele tai me halo ta faunga onga mata ia ona so volo la ia le ia e va ai le no foanga no foi pepe ia ai fai mai o pepe pule o lona winga se va ai pule ale me wo fai mo ai pepe nei o pepe pule ia va ai ese ia e felanu lanu ai foi pepe ia e folinga ese foi pepe o le valinga atsa o ile fie vali atsa ile onga ia le o te va ai te roto o la bo ruji o le fia ia valiata alu waku fo ima mari o ka ia fali fa pe na lima ia le fa longo mai o tau tamaiti mai o le aso o le afaya tato valinga ata tama ilima wa faya tu ai kala wa fia tele Lisa o valinga ata tama ilima o le mea pito sili lava lea ona fia i ai Lisa i le onga mata wa fa solo mai e fafo kala i fafo e kala tama i apavali fai mai o tau tama i apavali e tamaiti fai mai lua talo siha ia se vali lano moli o le mafau leo Lisa o le lano moli e pito sili lava ona fia i ele taine leo Lisa ia ai le ova tu lava Lisa i se lano moli kala o te mana oi faisa o pepe lano moli e ia se lano moli fa mole mana ia tele le fesili a kala o ia Lisa o le fesili nau lava le Lisa talo fai Lisa ele ai se vale lano moli o le tali atu le a kala o lona winga o kala o le fai onga ia va ai mai oto tele o tamaiti o le fia valiata uma kala e ma fai ona e fesoasoani i le faiga o loo ua futino ia o le fesili le a Elena mana tua foi e le ofo e faaoga e tatou pe avali le ata ia ua alu kala e fesoasoani i a Elena ua manatu Lisa e faataʻitaʻi le lanu samasama ia ua lolo ona tamatama i lima i totonu o le vali sama ia ma mataloa ona tusi le ata o le pepe o ia koe lo kusilaka pepe ia tusi mai lunga i le ea ia alu faapea le si apaau ia alu i le ituaga vale le si apaau ia fai lo makama i seu ia i lunga o le pepe vaai la o le magai e faigofia ia pe e tago foi faataʻitaʻi mai ia fai mai ele lava le ata ua faapena lava le mafaufau o Lisa a o tusi pela na ata i lunga o le pepa
pe ya e mana ia pe a fa o popo ia sina pule po ave ia sina pule lanu moana ia ona lolofo ile o tamtama ilimo a Alisa ile vali lanu moana ia o tongi e lunga lana pepe le lanu sama o to va ai mai lata mai o kale au le lei ai ua liu lanu mea mata ina ua tango atu e fai mana tua lata maiti e tango ni e tu ule vali lanu moana i lunga ole vali lanu sama o lele lanu e maua mai ai mangai a tele ia e maua mai ai le lanu mea mata le lawa lanu mea mata to e lanu sama to e lanu moana o le ala tonu lava le nata maiti na lai ona fai ngole pepe o pepe pule awa wale tasi se lanu fai mai lola ia o siteno o Alisa ia ua whaonga nei la le isi ona lima e vali ele pepe sama lona lua pa ai la oko uma le isi pepe vali atu ma le isi pepe a o lea foi la ua tongi lanu moli e lanu moli pule o le isi pepe lea ai oko ese le fia o le teine lea onga pa ai whaonga ona tama ilima au le lei ia tongi ai ia ma vali ela na ata ia oka le mana ia fai mai ua fia uma tamaiti ma Alisa ina ua uma foi ona vali le pepe lanu moli a Alisa o ela tatou le fia alu la onga ma fai le mea onga ia ai o mai lua maisi wo sau foi Elena ia ese le lanu o lana pepe fai mai Elena ma ai la o pepe lea ia va ai o tota maiti e lanu moana le pepe asi teine o Elena ia la foi tu mai o le lanu moli e ali teine matama ia va ai o le au ngale na o le toa anga o tatou o ile a onga awai tele lava va enga taua e awa o hine tatou le lawa whaataitai uma loa ta maiti ma fia whaatasi e valia la tou pepe la ia e pule awa o lea tele ma ese lanu o la tou pepe ia e alu la tai au la onga whatai i lea onga mata whailo ia whaia onga se mai se pepa se i valia tua i lea tau lata pepe lea wha mole ia na e whaahali lo lea whaia onga le au le leo lau pepe pe uma ona vali tatou tala le nata maiti talo sia ia toutoa anga i lea onga ia matoa anga foi e whai mea onga ia matala ai ia le poto le nai te tonu au tau mawhau ia au tau ngalwenga e whai te tonu lea onga tae au tatou toe tala noa foi au le aso le nei ia o lea ua uma tatou polo kalame tau tuana usi tae ma whaalongo ia tama matina manu ia tele lava o tau tamaiti i le nei fo ia wauli tau whaso i fua tamaiti 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O te ia tulu fatua ia na tasha vai lua o le sa sia mo le polokalame o le tuli matanga o le ni fo i vaenga o la waule ele tu o no forma le tātou mafutanga ia tātou whaalinga ia fia au i nātunga wā lava lo no fosila fia malo le ngā lue e malo fo i leo sa ilpa ia malo le entru whaantalo whaantu i fo i whanau onga o le utu wā onga tamiti wha maufusi pāp. O le whaalinga mua whaasitilanga whaapitone i le Casa Beds and Appliances o lo whaanga solo 1604 fabric no 4 tolumana 4 singles e lua na o le iwa tala i le vaiaso o le wenga queen size mo le fitu tala i le vaiaso iPhone 13 se fulu lima tala i le vaiaso ma le Smart TV lima inisi lona lau tele i le na o le se fulu lima tala i le vaiaso a few on the law na i le fa fitu fa Great South Road i o Tahuhu e po le tolo fitu iwa Great North Road i Nai Henderson fa ilo i e fa fonga le Radio Samoa i nei fa sa longa mo fua antuai lau mea alofa mai le Casa Beds and Appliances walau iei le ovalu se lau lua lima fa valu ovalu se lau lua lima fa valu mo nisi fa matalanga
Ma le wha silsilanga mo le muli o le rivaenga o le awauli anga i antu le fiafia o le ngalo sau lo minga o le tusi o le songa wha tasi ma le lo minga o le vau filifili e mawai wha lo penga o Samoa i sisifo tutuina mamarua o nisi o talatuu o Samoa o alanga upu le matafo i o le matai le whainga o wha le lawe pe o wha i puiponga ma liu le o si o singa o ainga vesila whainga o Paulo o si wha alo alo wha alangingo e ka le siama le tele o le ngangana o wha alo alonga na o le fitu se fulu ta lalo na tau na o le official radio Samoa i le tolu pa tolu o no Hobel Avenue Markau e maua tuwai sau lo minga Morisi whaamtalanga wala wane i le ta tolu mera o le lua o no lua tasi lima i watolu lua o no lua tasi lima i watolu e a wasa wa tusi o le vau filifili po le tusi o le songa manatua a vantu fai tau a wale wha pefua i lunga o lau sefe. Wa mawhai o na awina atu le polokalame a le awa uli mafufonga mua. O na o le lango maalosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. O le taimi laua tue lima minuta o na tale o le July 1 Samoa o le taulunga na o stautu mo o i le rifo i aso lua. I le mawhai atu e le amatanga o le vai aso i le aso ana nafi o le asa ngana o le tauta mali i le tātou maafutanga e poto ala tauta i le taimi sasi i lana vai. Le fionga i ali antaua pese tasa vea o le wato i tali mai lana whainga malanga o lea ioe o le avea o matatou sui o te wha whiloa i ai le fionga i a pese tā. Ia, wa ufo le vai taimi nei a le ise tupe Amerika e le ise whaantalofa. Io, e se le lango o kupe Amerika. Oi, e se le lango o kupe Hawaii. E se le lango o kupe Amerika. Maru i te le na singa o toi o le rengi fiafi, e le pa ia mala manu le turu, e le ganti tono au te roa. E fa pe fo i le lalo langi a toa te te le tuolo tau soifua. Le aso a te au tātou toi whilo iai e lunga o pe au mga lunga lole. E telefon me Australia, ia Miriam Alana Topo Mare Ling July 1 Wheel the 4 Polkalambe nga ngai for favor ya pe mai a tātou telefon me Australia. Suena rap, Scooby-Doo, pap.